on that FM station. And I decree and I declare this morning that whosoever goes to any camp to offer any evil prayer against Ahenkan FM, the fire of God will destroy them. May the Lord continue to shield you and you will never know shame. In Jesus' name, amen. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ahenkan FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ahenkan FM. Resurrection. Eniama bi we bushemu a ehia se Ewrade gya ye adwuma. Ebusua bi wo ho a wonye ye wutim ani. Wo feel okay but wo ni hwe. Wo ye okay. Nti obi tumi ka se ye busua de ye wonipa ye ni sika. Meme no ya adwene. Ohia bi ada wa busua mu no. Jesus. Me juja trum. They say there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right question. There is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM.
Let's say there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right question. 93.3 Bolonyum. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. Oni bema nada odin hu sie wakata no hwan den asie twikasa no aketesia enso ne ye baba musia ekwan ho kohwekam eneka station bo se kai wo so no sia entui na ka shekisia mese wo ko ba bi pass enkotre ne etita dan no se ya edan ho ayedi na se onyim a wo de akora be ko na no wo de wata dan ho odi enti wo banyim na de akora ba ko dan no a wo do ta ho no jimini tete atempo ma ne nyesa omo kate omo ho na bre so a be ma ba fie abasi omo pe na omo anware sa na tepe ewura yenye ho ade a eni be ma na tetere sa na ti oni be ma na da wo de no sie wakata ne ho eden asie twikasa no aketesia enso ne ye baba musia ekwan ho koreke eneka station bo se Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. Ehuma brother wayafa. Oh. Senyena dumni. Ankaya titio. Ano point so ye chiamo ni amamu nyina chiama makwaba e the aba show ni so Maakye live on Ahenkan 93.3 Mejidi wo Kristo Yesu Musa no pay ahoden wo ho said yen so ahoden wo ha no ye dia sede kwa ma ni din kronkron no no wa hwe so aboyen ho ban naduma do so amayen techirema da abodwemu amoje di mu afursan ye so aseda ne de kwa ma otiasefo nyankopon no. It's another beautiful, brand new Friday morning. We are live on your family favorite radio station, Ahenkan 93.3. Asida nyina ye rade dia sanse yera afi 2023 mu no. Ye chemu ene ochina ye she afi no. Another second half ase anenti ya no ahye nso de amame say you rafi mu no enne na ye chemu pepepe nyankopon ya adoma wo chena ye hye second half na ase aseda ye rade dia 365 days journey. Oh come on, we've gone through a lot of the pages of the year. Nyame adom yen waboa yen ye wogidie se wadi ye betwa de aka no de ye betwa second half no or de ye betwa na woni vem
Oh, okay. Yeah, had your vim wa. Eradi di ye betwa. Eya no ahye nso ama me se yesi nkonwen. Kopim se no ndu bebo ene ye be sorry akonwen so. For God and country, we back on your radio. Some 48 minutes after 6 a.m. Hey. Nehumo brone wayafa Anka yene hwan Yatete yasei yapuro Anka yatete Ebacho we mo brese ni bisia kone de muni nyina mame fama. It's a freaky funky Friday. Enti ya baako na fe yakwa kudi weekend no ni asan de vim na asan ba Monday ni abeto osum kese ne so eya no ahye ne nso e de amaye ewie mo brese de bisia kone de mu no se men kan chro say ade say there will be showers of blessing. Insuo ne be petepete kakra no pay we puemantem ya ahoduo ni bia fe ye kwa animu no ifri pram tobre ho ekono eno so se men kan chro say sa pepepe ne be ne mum emia ya ahoduo bie no ewie mu bete awia ne be yi ni ti abo kakra ene ti ya no ahye ne nso ye kwa anwumrebre mu nso a o kire se ewie mu be bai apuemantem me ya ahoduo bie no ewie mu be bai me bone to fa de ama wa no pay ya insuo no ebe petepete kakra wo mia ya ahoduo bi apuemantem ha no mo enya baabi ni nyina na ensuo no be petepete eya no ahye ne nso nanso mia ya wodo ebemben kwaye ne de ensuo no ebe petepete kakra omo ewo mepo so no eya no ahye ne nso de amame afi ye kwa animu no awia ne be yi ni ti abo ensuo no so be koso apete kakra enti awia ne bo kakra ne ensuo na abo kakra wo mo edi noboa we ebe ne de kakra ne abe ne de kakra sa pepepe ne be koso eya no ahye ne nso de amame ewie mobre se ne be sia ko ne da mu ni nyina wadaroma eno na media mawo no Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahinkan 93.3 FM Nama famu ebia na mesu penyo ebia ne mabere penyo mintu mi kan sem bebe obo wa bei aye kwa we yentimi nkan sem ni nyina wa ha don hwere ba sem yensa ene fa enti yentimi mfa ni nyina enkan sem ni nyina wa ha nanso kakra ibetimi aka ne de ye be ka de ahye ne din anuonyam anopai me pacha wutie me na wunya mompa ya I'm presenting the opportunity for you to say something to God Almighty for yet another beautiful brand new day. Ain't my make post be another opportunity to thank God is here. An opportunity to make amends is here. Sit up and make good use of the day. Bless up.
eno ne ni anopa yi matro na adie bia ya na metro no I don't just write them and I type them and post them. Ayana always know me under the influence of Nyankopon ne honhom. Enti me sorry anopa sometimes no ebu on for the whole week. You be posting hymns in under the influence and the directions of the Holy Spirit. Enti anopa so dia onkonkron ka kire wo ne me ne say we anya wonko anya wa wo view me status ne nko na obehunu men so or can be dia kire me or say another opportunity to thank God is here. And it is a wumie wa no nka bibi nkire urade nka nkire ne se me da wase owura Yesu se ewiase a wo de me ba ye akukuruhwiase ewom ni nyina mu unyi me ma ye na ada so ka me ho akwanya na san ba ma obiem se obeka kire urade se yewura afimu days ni 365 ahasa aduosia enum wo de yen achemu pepepe Nyankopon ya adomo a ochena osan de ye hye afe no ne fa etosu mienu ase enunti anopa yi you have another opportunity to thank God, another opportunity to say thank you God, another opportunity to say I am so much grateful for the gift of life, for your divine protection, for your guidance. I am so much grateful, Lord, for this opportunity. I do not take chances for that. Another opportunity, my friend, is here for you to say thank you, Jesus, for you to say thank you, God, for you to say thank you, Holy Spirit, thank you, God, thank you, Jesus, thank you, Holy Spirit. Another opportunity is here. Na ude urade asiwie saa na ude wakoni abedie nyina de ahye ne nsa na wanya ne mugidie. Trust him. The only thing that you have to do is to continue to trust him. Leave everything for him. Jai bibia mu fama urade na wo gini di se wonu Nyankopon no a wa ma ade achew no se wa bere wanka wa ma ade anchew se ontumi nhwe wo so anka wa ma ade anchew se ontumi ne wuntwa kwan no ne aka no a anka wa ma ade anchew medofo fa okra wakoma wadwen bibia fa sewurade mu na gini di se wonu awurade amemu a odansifo ni besi bato boa ebedwire egu nemom enwomo a enano yewura yawo sapon tro ye sese ye mawurade kwan ma ne benwen fie no se ye ma ono Messiah ne kwan ma ne beye efie no so twiasebo a emframa bebo ehum betu yare beba animguase be sore osutade be hyase se horoso aba eniama wudu bebre ena obonefo no be hye nanso so se wurade na woye otweasebo wo fie ni mu a ewa abrabo ni mu a ewa adwuma ni mu a ewa suku ni mu a ewa aware ni mu a ewa akwantuo ni mu a se ye mawurade abeye tweasebo the chief cornerstone of our life. Trust me, no matter what will happen, you will still stand the test of time, and at the end you will be crowned victorious. Just put your trust in God and see. So we do here more. Dear Radidi, Fawokra, what being enough for Senimu? And found two osof so, and found two mamma so, and found to promise be obedient mouse so, or yenipa, obetimi do here more, or yenipen to betimi bibia what Tiabaka say, ah, now we pan or yes, adi. Me yenipen to betimi bibia what Tiabaka say, ah, or bobapa. And yes, Adiano. Yes, me nipa. And I do not claim perfection because I'm a human being. Therefore, I am fallible. But anopai me direct the one ma Onyankopon a wono ne prekese jaman du ofiti krutia na ne ho bo afie mu mintimrim dade akono. Wono na me kamfo ne dia ama o. Se fa wo ho to ne so fa awre hyedi mu na gini di se onu nyame wa ma ade achimi anopai no. Philippians chapter 1 the verse 6. I have to be confident in this very thing that the Lord who had begun a good work in me will surely complete it until the day of Jesus Christ. Nya yeni mu ahoto so se wonu Nyankopon a wafiri nneoma papa ase wo mu no wo de bekwa awie ye papa
ansana Yesu ne maye ne duru ho. Anopay, you have another opportunity to make amends. Edia na endra wo ye. Edia na endra esi ye. Eye bu abam. Edia na endra wankasa wo de woni padua ne ye ya. Afei wankasa wa sase ebu ho aten se me nsam fata ahenie no sanse twro no akasa de ode ne nsa so ofuntun dadiem no san dan na chichira ne mfata nsa ahenie no eni ntia ma wabamu ye bu anopai. I have come to tell you another opportunity for you to make amends is here. Ebia no waye bibi esisi uso sa fe kra de nyame yi ne nsa afiri wo so osofo onyankopo onyi ne nsa afiri wo so na dom da so wo ho wo wa akwanya no se wo be sra urade ede na ndro esiye amo abamu abuo anopai sorry propro ho na ne wo tehwe no wonyanyansa ne nimdi ayede nante se ne be ya wonte nhwe biem. Another opportunity is here for you to make amends. Sit up and make good use of the day. Meme neda no so nye as usual. Ma sorry anopa madidi me concern dwaye me ko chinchin ho no a me buru ane mabeda no. But neno is another opportunity for you to sit up and make judicious use of the day. Sane be ya onwunu nwo no obetumi do nsa subu aka se ene de ma bre na bre no so abamfaso. Eradi nhunu ye moboy ewe Yesu din mo. Amen. Afa ye beba ya asem ne so. Sane ya ma adwuma wukuada ya woda no. Asem ne ye nwie nti ye de be Monday ni atoa so. We are still talking about the grace of God a to nipa so a ema onyankopon hye nipa me kai no. Listen to me. Me see the grace of God will cause people to remember your hard work. The grace of God, that is the divine grace of God, will fall on your business, will fall on your marriage, will fall on you. Nasa grace, will cause people to recognize you. Bible said there was a certain man by name Joseph. Onyankopon na dom to ne so no wo kai no na o hye nanimunyam. Mesia no pay, your hard work will be remembered. Your hard work will be recognized because the grace to be recognized is falling on you this morning. Adomo a eto nipa so a emie kai no sa adomo ne beto so ye nwia asem ne nese ne medical ka kire no because ya ma adwuma wukuada ya woda enti ama ya ntimi ya ntreat anwie. And a message no so a purpose. It was a several purpose of day 5. Day say was a several ne purpose no eye num nti say anwie sadia na e was here sign a repeating no. Nyankopon ya adom a Monday or the yankwa kyen wa ma wa yen kra free ensem ye da so tiase ahoden wo ho ye besan ba betoa so. The grace of God, the grace of God, the grace of God will cause people to remember you. The grace of God will cause your bosses to recognize your hard work in the company. Wakati ya ni abetumu ate adwuma wo ye ne so nanso boss nhunu the need to increase your salary enyo no a adum bi nyanto so but anope me say ka kire said the grace of God is falling on you. My brother, oto nyompa odi akoso ane yire wo ho ate adum brene ba. My sister, oh bon home modern pa why wadwene se wo ma ho kwan ma mema ne wo ne da ansana ya ma usika and into why wadwene se wo ankasa wo be ku hu be brew moja ni. My sister mema wa ba mu da mema ni ma wutiri mu kura se ma ba mu abu never. The grace of God adomo eto nipa so a ema ye kai no adomo na no eto David so wabra na enipa nyina yi ne totwene ono de na o ye outcast o outcast a wo ye adwuma wo sare ne so but wabra onyankopon grace no eto ne so grace no ye o grace ni mu ahodo bebre ye o grace ya twi sika de ba ye o grace ya eto so a eniema ni nyina ehyem eye well packaged. Enti David dia no aye kan wasem no na it was grace for recognition. Not just say you recognize no nemom the recognition grace fell on him and tone so sa keke na emane so edi ni si ma pomba tena bia
ono ankasa he never thought of, he never dreamt of say sa adom no awurade nyankopɔn de ba beto ne so na mane so de nakwa kugina baabi. That is the grace I am talking about. Nyankopɔn ya adom Monday we will come back and continue this same topic. Enwie ne purpose. Nti awose ye toa so. Enwie ne purpose ana fe ye de asi. The grace of God will fall on you. Esa grace no a eto David so. Esa grace no a eto Esther so. Esa grace no a eto mpanimfo bebre so. Sa grace no eda so a eye new. Eda so a den new, genuine. Eda so a wo ho. Awurade guso de to ne nkrofo so. Awurade guso e de hyirehyira ne ma. A won so oka ho bi. Awurade adom bedo so ama wo. Na se awurade bie wani am wa hunu the things he has in store for you anka wo ma wo kwan emma ade a ofre no se negative words abamubuo nsem empie mfiri wanu mu ma. Meti ase ese wo ye nipa eni ti to de bia na abamubuo ne beba. Eni ti na yen so wa rezi yen say anopa bia we should come and bring your attention to the fact that God is still God. God is still potent. His power is still active. And is at work. Working for the betterment of his people. Of which you are one of them. Nemma wabemu muda. Na eyire so. Chire so seden. Oye jenyankopon. Oye obenyankopon. Oye honkunkru nyankopon. Oye obuoba ofori amanfumi nyankopon. Oye adumu renti. Obehwe wo so. Na eyire so. Chire so. Seden. Onwu ye nimu aseda. Oni ye nwie ye. Odi ye sha asie mponie. Na odi be wie. Awurade adem no so enkoso ano so mfama ho. Na onkoso anhye wanimonyam. Fa vim fa pie firifie. Ni awuye bia fa vim fa kokoye. Se eye legal nko ade a fa vim pie firifie ne kokoto asokoye. Onwunu nworo no eye anu akai sa asem ne se eyire so chire so seden onwu animu aseda. Ofremi obuwo ba ofori amanfo. Nyankopon ya adomo a Monday ye besan to message so na ya to so kama edi amawo. Maakye any show ni din afi na adu feed na to ha no mo a. Ye call into the world of sports. Update a ho nyina no bringing us up to speed. Joshua Kwabena Jenim watena se. Omo de ma omo wie besan ba. Enko ba bia. Abozeke Sports Jagum. Abozeke Sports Jagum. This is the moment we waited for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Adesimamba Ghana mamba yama munyina kwa basurunkum biyo Maakye Ahenkan 93.3 so yatena se na no pa agudie mu nsem raso nsem ya bɔ ne bede no yedi hyiaw ene anopa midin ede Joshua Kwabena Ejenim Yosef Ajiri obetene nkan fe wobrempam opokuware Raymond Ashete Rat ene bani to maoli yenyina ena yakan ti abom se na bakoma de dwumade no ebesomo ene anopa na edikan no mayemfa seda ema Jubilee Hospital dandan nyina me ka kire se oyare obeyi papa agi ayare se mon yare wanyina atua iradia eno ane Jubilee Hospital yade bia etiti ubi eja akodanda bia mfa kodan Jubilee Hospital na afie ntuase ntempa so emfa ema ebia lab na person ya oba ye beboa obese check o blood group a oba so beboa na bibia nso akofan e de ma doctor chiro edrama se kona koto na afie num fasa ho yare a oba ye pharmacy kesi a edura wo pa to bia no wonye bi enso ato ewe yakache antenatal care ho de ma ema na mafa afuro no ebia nyinsen no afianse na wafa na unya problems bi ewo ho ade bedan a ebehwe tuase ede amao postnatal care so ho ema na mawo awie no akran de die mu se na sitie ne nsu mu se na sitie ninyi mu no onyini brane anase ninyi no ayekono fikono ode bedan a ebehwe ma onchekire na bibia enso timi akofan ede amao se theater enso ho ebia wo no operation bi na person ye surgery na person ya be pm na yembo sa ekwan ne so maternity enso be pim mana mafa afro mu mbra ne ndanda
scan my mama document and boson besono bawo enso afam ho afam ba aforo nchema ultrasound any easy scan no enso aba scan biabi ye twa bi ewo yakache ene yale bi ache bibi chire wadwen so usuro fere so bedu nkomode achire onua we bedan Jubilee hospital behwe etu asem paso enso edi ama wani ena ohwa dia unhu wo issues o wani hu oba yo laboratory honman nurse wani no ye de behwe etu yare bia oso bia enso edi ama diabetes and hypertension for no so no enam no kase no pai ncheche no enso ebekoso edi ama mo wei ekoso fere we any fere bia na san cheche enso ekoso kanti won tupu de papa atwadia de na opa atwadi bia ne kanti no ai ready so ma obi ne watwadi na bibia so akofan enso edi ama insurance nso ho into ba na kita national health insurance na say private health insurance nso a ye beji na ya hwe yi odamba bu road dia so amanta bridge so honom eni ewo 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 na woni edi nkomo na fa yarasa na obeji bu akachi na bibia nso akofan edi ama yen shen 7 say na no pay enfama kokopimo awo Africa under 23 tournament eto dwa Morocco no nyakopon ayadoma eneye to aso na sei ena se games no ebesi akona kopima 8 pm no game ni na enso ebeto fa no kopia Morocco tenafie eni Congo Brazzaville edi aboni 8 pm no game no ebeto from after that game no Ghana enso tenafie eni Guinea edi aboni 8 pm eni so eto dwa ene enumre ena se eto dwa nyakopon ayadoma de tena ye to aso group B no Mali enso betenafie eni Niger edi aboni 8 pm tena game no ebeto from Africa Gabon enso ebetenafie eni Egypt enso aboni 8 pm no beto from our ede tena enso eto from na group no say ena esitie group A no kopima Morocco dikan ekuta 6 points on de wajene take dada etewremu semi final no Guinea etosumi no ekuta 3 point Ghana etosumi ensa ekuta 3 point ende yani Guinea ebahwe se nkudimdie no ebetimi aba Congo enso etwato a omo any point bia na group B no Niger edikan ekuta 4 point afa Egypt etosumi no ekuta 2 point Mali etosumi ensa ekuta 3 point anafa Gabon enso any point bia yeguso ejina U20 African Cup of Nations etofom Morocco no emu na ene 8 pm eyadia Ghana yejina kono Prince Mori Abdallah Sports Stadium ona sa big game ebaso match day 3 of the AFCON ebaso no emu na Ghana yani Guinea ina ebo head coach enso edema Black Meteors of Ghana Ibrahim Tanko o se last game Ghana ebo ani echnase ama host nation Morocco omti etwa e kanim enum ama etimete kanim baako o se sa game no omatnase ahwere nyina na nyoma ankoye no nurse omma correct bibia nso ekofan enso edamomo o se game ene omni Guinea ebo die omma very prepared omma ready so mbetia konkode no enso ede amoma konkon Ghana o se tension bia enso any camp afi boys no omo ye good training players are ready so mbetia konkode de tia Guinea na afi nkurumdie no enso etimi aba enanwumre yentie sema Ibrahim Tanko enso ede ejayen. Regarding the last game, definitely we watch our game and what we did wrong, we are going to correct it. And when it comes to the opponent, definitely we knew that draw is good for them, but we have to win. And my team is prepared. I mean, we sacked them very well after this defeat against Egypt. And most of them have been in football for a long time. They know these things can happen. We just have to put it behind us and then to face tomorrow's game. This is the most important thing, and I think the team is ready for tomorrow. I don't know anything about tension between the neighboring countries. We are here to play football, and we are here to prepare our next game against Guinea. And I'm sure we have a very good training yesterday. The boys are, you could see that they are ready for tomorrow, and I think this is the only thing we are here to do, and I'm sure that tomorrow is going to happen. We coach Ibrahim Tanko no this also the chemu our Black Meteors Akachi omo a lot of players and so our camp no mo hwe anim se no changes kakra be piemu our lineup no bibia so etimi akoye ede ama Ghana also hwe 11 and no omdi jemu ebo against Morocco ya dey change kakra and so ebetimi aba against Guinea na bibia so akofine and so ede amomo also changes in there obeye bi na omo hwe anim se the changes obeye no ebetimi abo na afi wadane Guinea for the Guineas na omde bogu omufufu so yentie nsema papa ndiani Ibrahim Tanko edijaye.
We have a lot of different players, and we watch the Guinea's 2 games, and definitely we are going to make the best 11 that we think they can beat Guinea. Definitely we are going to make some changes, and then we hope that these changes will help us to achieve our goal. If we win, we are to the next stage, so that's what we are here to do. And since after the game, we watch the Guinea, we train, and the boys are ready. I mean, they also saw how the Guineas are playing. So definitely, we are going to map our strategy, and that we can win the game tomorrow. We coach Ibrahim Tankuno na nusi no na defender Edmond Akun Mensah ono so kasa kakra o se na game no de nkunimdie win pe na mu ehia o se ni aka nyina win ebi se o ma win a ade tournament no o ma firi mu o mu win so o betimi progress akomanim nti o se Ghana fo nyina ade o mu players na de o mu team ni so o betimi awini na so ni o ka che Ghana fo ni se mo fan paibo na fe support kese pa enfanta machi na o gidie se Ghana fo ye yesa nkunimdie no so ebeko edi ama omani din edi Ghana. I think we are here for only winning but nothing else, because let me say we are here for win but nothing else. The important message I would like to tell them is to believe in us, because it's not over yet. And then I think with their prayers and then their support from the first match would help us win this game tomorrow, inshallah. We Edmond Akun Mensah, Ghana Black Meteors defender in Koma almost some the giant at the Alpha and 8 o'clock gamer Omni Guinea Ebono Ehono. Yentranso Enkopimo El Glorious Aka Heart of Football Kunin Kuma Kansum Fermo and from our reporter Esi Fermo Ebanese Omni coaches Audo Brina Egusu Edin Koma after Semate Chekoya Oklube for Jumanabo Academy and Nema Sedan Koye and from a Heart of Focus Ekopima Paya Fana Noka and an Edin Abeto Jasomino and so Edin Koma Paya for Jumano Abo Adiamam Nano and as a former player my Heart of Football Kuno Charles Taylor and Swakasa or in some Kakadia Tuja was say Anoka de House of Folk of Fanaba, I saw Abu, now they are Robert Diadeno, and Edia never to make Koye, and I'm a House of Folk party. So be Piemo our house, Nessa squad the way and everybody are, and the one here, and 6 months to book, no abandon the Jumano, and they are to them. They were no Cassitian, 14 coach as a book, and yes, or near good coach. They were pressure or House of Folk, no, when yes, sure said, and all cabbage master this pressure, because pressure never ban. Me sure say Anoka best 6 months for waiting Ejina House of Folk and Papa Mark will be Anoka far House of Folk. That's our place we are never. Oh, ya 3 months. Men ka so nye gudu. I was so hwe nipa no. Wo se wo coaches bi wo ha. Wo do be ka bia no. Ka mo fanya asem. Nti na me ka se me House of Folk on be se eye back to House of Folk dia. I was so mo ko na ada se board back to House of Folk. E wo coach bi wo ha. On wo team no. On na ma supporters anije. Some board any ogun. Some perform you know. Omunya ba ko House of Folk is coming back again. Wo ko fa no wo ka mo type no dia. E di se dia akokora wu no akofa akokora be dia de. We and some former player the Magros Aka Heart of Folk Chastela and Ajay. Free Heart of Folk na yempiemu awo kumasi metema sande goro konso akache na yenkwechi kakra na fe yanka that day no na Wednesday July 13 2017 na bobo kwande erikotoko akobo intalasa omo returning back to Kumasi na accident esi na accident ni mono papa ni din anso ede Thomas Kofi Asare na deputy equipment officer Edma Kotoko minoka said ye ohre nkwa Arsenal players bi say Olenu Achete Baba Mahama na fe Sadiq Adams munyina omuso omu prepraye na enumu na Sadiq Adams coacha enso de sem kakra ababonten a oche mu say accident ni esi no legal options bi so mu follow no omu players no omu e follow ye nemso up to now once the cramp no omanya even free bobo kwandin ade kotokofo enchen osudo di chema ade na omaye ne de aha omadwen pa ye na okopie mu group onyu omu oso a na se message zankofo de toso no anya de ketwa ose sade na esi no ono Sadiq Adams once the cra wanya enfri mu na onfa sade no enche Kumasi metema sana wokoda yenti ensema Sadiq Adams coacha edi ejaye. Oh, media, I feel very bad. I always talk about it that I will never forgive them. No. Not only me, the whole team is part of the story that we left Kotoko because they thought maybe we were complaining too much. And it was our right.
it was our right because it happens, and you told us this is what you are going to do and all that. Even though at least that time, if they have given us 1 CD, no one will be complaining now. But they took us like, who are you people? Oh, you just came and signed a contract, so maybe after the contract you go. Even we didn't finish our contract. You could see how they put us on transfer without any reason. They just put us on transfer, all the players, so that you won't complain. Like me, I always say it. Nah, if I show you the messages in our group, the accident victims group, if I show you the kind of complaints, the messages, the players, or the things the players are saying, you will be surprised. Because we follow all the legal ways to tell them, you send them letter, they will send you letter, we'll call you 2 years, 3 years. How many years? That was 2017. So we are just waiting. It's God's time. We Sadiq Adam so coach and Komodija ni baby akotokofo be kai Abrante pan kotokoni has. That's the unmissable MTN FA Cup 2017 our tamale Abrante Jan naso epuso ntramenu guma eboaye ama kotoko etimi etabri MTN FA Cup ndisi omonaso osi ade akotokofo de ayo no de ono de ni wemfi na no mu complain too much enu ntino mpenfo de omunyina egu transfer come on not come on kotokoni has so retire na ye kan kotokoni has mpenfo ne kra no de omuye ni kofi antiko yena imfa NCD na ni remu atem dan Kotokuro as bobo kuna fenko ni ko ba kun fenfo mo emfa emano kopi wa general captain Abrante Feno ni di Mohammed on the same kakra edi eja osu kopi wa Kotokuro as we de afutu sempa na se oko edi amomwa otu omofo wa se amoya nema bia nema sera nko ye am former players no eno na se answer am Kotokuro as Ghana Premier League no amanko anko nkekama relegation no eko ka mo osi players pranya de a empinifo hwe na fei amobo mo ama hwande no asansu babiem enito ndo otomofo se place pra na se Kotokufo mpenifo ehwe na mobo mo ban ehwe mo no som yare de a ende division 1 amabai de amo jakura amasansu adnamoni atemu ewo Ghana Premier League no emo club them Kotokuro yas ewo no so na season we share 100 goals na next season we pra kakra ba yenya de bia 1-2 matches go timi share 2 goals 3 goals upra na se we injury na wo no yen few yen kai se una oye nuru una oye match na una oye dikwe last season we share 20 goals and now we top scoring krama Kotokuro yas yen few and the AD nya bebre e Kotokuro yas and se Kotokuro yas betimi ahwe saade amaken ahyenenso ejaya season ya be first division said omo mbesa be bono ya first die di yen endioma season na e betimi asa qualify ba Premier League we ensama Abrante Feno Nurudin Mohammed edi ajaye na Pierre so ekasai I think say okasai o City I see 2 seasons pe Kotokuro has been bounce back I see 2 seasons so no mobi that was 2 seasons so no club no more our club no more azabo no mobi on City Sports na kasai so our club no more on relegation I don't know one share my bank so no mobi ya wa Power Express Ventures omasi asen amana nsem no ya de ba na ene oya car owner oya driver na o car one spare part asay anaso pe car one spare part ato da se o car homa na bodwuma de ma dia kopiemu ya Upon Express Ventures na bibianzo enkofa fama battery na opato springs ni nyina no ebi ewo ya Upon Express Ventures alternator radiator front bumper bonnet car tires afi shock absorbers azo say front azo and say back azo wiper blade dashboard afi ronchema door handles car tail light and say headlight ni nyina no ronchema ya Upon Express Ventures abebre na aba bonyem no atwa da kosho car ho na for abodwuma enso edema ye no ma no nibo from say if you say ye dwen ye manfo eho afo ba nya opato bia nso no obenya bi ato ya Upon Express Ventures EPL honma yani onokwafo box factory no ena ebo enhwanim achimso do de coupon hon na ahwen ya ubehu ye fe number ye na afeji nchiremu a esimidie 0243 76 2324 0243 762324 and 0246 157706 now ne ya Upon Express Ventures edi nkomo na afi okan step part ko dibi ato na bibia koye edi amao yeshe samna simfim Manchester United bo kurumo nano pay informal reporter esifano ade Urban se head coach Fan Eric Ten Hag nsem kakada tudwa wase every question Abrante Fan Amadialo Abrante no beka dan ne betemo Manchester United esinimfe no from yepa enti
Okolon he say report eba ne say papa ne say on Samsombra na the preseason omeda no ho adi se ne makoye dia na the abrante no ebejema siakan edema Manchester United bubuko yegusu ejina United ampa medialo no she said am so mawuremu e Chelsea abrante we kan the fourth bid de ekoe no abrante ne Mason Mount report eba ne say we no a 60 million pound fee ayade a Chelsea ni United omaja to medical se be cost next week se e bia koye dia Mason Mount 60 million o move from Chelsea akopiemu or Manchester United 5-year deal na abrante be sign edema United bubuko no Tottenham was press reported from eba ne say 5-year deal no omana abrante fan James Madison and so awie you see that abrante no 40 million pounds or then any Leicester City bubuko no akopiemu or Tottenham was pay bubuko no Lukaku anso abrante na osi akan edema Everton be piemu or Chelsea ko United akopiemu Inter san ba chire reporter eba ne say the Chelsea for say omati asa abrante no omuhia no omfa no transfer bio into reporter eba ne say Lukaku or san ba Chelsea back na reporter na ebeto dwa ne say yadia na ayeru Inter Milan na fei Saudi Pro League na a lot of clubs ehia abrante no na so coach and Diani Mauricio Pochettino akacha abrante say sia dey confirm obetena Chelsea abodwuma edema Chelsea bubuko no Crystal Palace so ya reported from eba ne say abrante fan one friend Zaha ene ya ne contract ni na enso aba na wiye na mpedufo se omene no etena se ahwe Sarante no ebe stand contract ne dia mom ana odan ni akọ France ana se oremu enso Saudia ene NSM komotwetwe no enso ebe to dwana fedi be pem no ye di ababeja no bia so akoyi e dia ma Hakimi Ziyech enso a Chelsea player obaka na Brandon o move akopiem Al Nassr na oni Edward Mendy ni Ngolo Kante mu na eko na enso reporter eba ne se ni move no ya to nsuom ni nyane sa Brandon o knee injury na new injury hanadwen na se January mu na ko move from Chelsea akopiem o PSG na so knee injury aman anko reporter eba se sa knee injury ya esanso ama ni move wori kopiem Al Nassr no in doubt anhwa Brandon ko kopiem o Saudi Pro League no emu yende ni enremu Brentford abrante bia kuma bi osi akan edema won modern body kedwa ye papa Alex Gilbert reporter ba ne say Brentford say omo man contract na onsan enfemo mo abrante na wusuri dize dabi be ode bo na dunu de so to so na afie kopiem efufro na koda ne ho adi nti wase contract ne de on standing in there and standing otna yempiemu Manchester United na United bobokoi sisi yomu sheda anya signing bia ye hu player bia United sign na omkopiem Napoli omsa Branti and then Kim Min-jae or defender papa na nko mo ton Harry Maguire na nka Kim Min-jae be na 9 na so ene ye da sorry ya Bayern Munich sa ene no deal no omawuramu 43 million pounds omni kopiemu Napoli na fra Branti be piem Bayern mi bian so akoye de mana Branti no reporter eba ne say na say owo aye South Korea ene no oye ni training with military for no once omo you say oye training with military for no do years bia reporter eba sa Branti no oye ni training with aye soldier for na return back as no baba ni medicals e na maboboku andin e de Bayern Munich yebeko na Jose Mourinho nso na nke wiase mu ko baba coach etua ka kese pa 26 million pounds per season ko kwa kopie mo Saudi Pro League ni mo El Hilal na Saskan meto Japan Jose Mourinho said that be onko ono beska nka ojituma ko baba coach etua ka kese pa football mu intero ne ndia eba Tom Warren answer promises that Tyson Fury next bout ebe so no ya dey be huge into obi anhwanim onim se papa yi na nkoni Anthony Joshua ambaso omne couple of boxes akasa omkasa na de na tonsuom reporter eba ne say na say Frank Wellen a promise said next bout papa din enso ede Tyson Fury ebe kono ya dey a ebe ye one of the best obia enso enhwanim on this note ye gina so near the 7 SC na fe captain in the morning wo boba ofori amanfo enso atoaso with matching midin ede Joshua Kwabena Jenim Yosef Fajiri Obrempan Opokuware Raymond Ashete Urati Benito Mauli ye nyina ne ken tibom se na akomade dwumaje no ebeja ene anope captain in the morning wo boba ofori amanfo over to you.
Nneɛma bi wɔ abusua mu a ehia sɛ Awurade gya yɛ adwuma. Abusua bi wɔ hɔ a wɔnyɛ yie wuti mu ani. Wo feel okay but wo ni hwee. Wo yɛ okay. Nti obi tumi ka sɛ yɛ abusua de yɛ wɔ nipa yɛ ni sika. Meme ne yɛ adwene. Ohia bi a da wɔ abusua mu no. Jesus. Me juja twom. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Eye wudo Sabibi papa bi wasi decha Eye wudo Sabibi papa bi wasi decha Eye wudio Da sibre Nyemi na maye Eye wunkuto na waye Sabibi papa bi wasi decha Eye wudio Enyemi na maye, eye wunkuto na waye, semidi baby wasidecha. My fancied and come the sports team, Joshua Kwabene Jani. On any deputy, Kofi Ejiri AJ. On my bay on my phone with you, maybe yet was so shedding some matching. And only Jumedi anything. Idia meme just so or bo ba o furi amanfo.
Sibano Ebia Sam, you know, Pepe na Boa Pano Panon so Martin, and only Jumedi anything. Say, Papa B, yeah, me, na my yeah, Wukuto, na why, yes, baby, Papa B. So switching to the brighter side of life, today is your birthday. From Kobe K to you. Ofro Magdalene, Odan Community Nursing Training School, Odan Legon. So a glorious happy birthday going out to you, Magdalene, of Odan Community Nursing Training School. Live to be 93.3 and beyond. And of course, it's your birthday as well. A glorious happy birthday going out to you. Ofre Root Archery. Dan Soman last stop Accra. Ehona also it's your birthday today. Root Archery. A glorious happy birthday going out to you. Live long and prosper. And of course have a good one there. From Kobe K to you. Me na maye, wunkuto na waye. Anope enyomo anti adwoade da ni nyankopon ase no. Osi bibi papa bi. Bibi papa bi wa ase dachi a. Hwan ya ne de be ma no. Wunkuto. Se bibi papa bi wasi dechia. Au. Me na maye. Wunkuto na waye. Se bibi papa bi. Ghana adisiye. Obuoba ofore amanfo emamo ache. Edeba Ahenkan 93.3 FM. Baby, papa, be wasi dechia, udo. Say, baby, papa, be wasi dechia. Wukuto. Hey, me na maye. Wukuto na waye. Enya ni aye rade na aye me ba to ye to aso dia ma o shene so for me Maakye and oni jumedie no edin. A very good morning going out to you Ofrewo Dero or the National Formed Police Unit what Tessano Accra. Yeah, me na my voice yes say everybody. And can you mean to a metal? Say baby, papa B. Okay, nti se bibi papa bi e wa sedachi ahwan ya ne de be ma no eyerade anti adwa anwo ene or request ye ne abo ama no wada ne nyankopon ase awie afei yento so na yentie presby hymns no kakra na afei yemfa wo da chinti obra kwantu afutuwe ne adesua ewom maka cho se bosumi we nyina no ye asi ho no mo a ya pomuden ena ye di ho enkomo eniti ya no ahye ne nso de ama me ene nso so ye di bi betoa so na nso so tie we kakra nso foma me press before yankwai Ghana adisiye
Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Adi any baby I'm a bedroom ya. Yeah, why yeah, Okay, yamfa woda chinti obra kwentu afutuo ni adesua wom wadaro ma yamfa nto asomfa ma ma ka che se bosumi we nyina no ya pomuden eni gusu edi ho nkomo afi na adu fidi na to ma ya no ahye ne nso ma che eno ni dwumede ni din ofremi obo ba ofori amanfo. A very good morning and confirm ofrewo the great Oman Hene Dixon Boating War Green Pharmacy manager War Green Pharmacy anope mi ma good morning sanso na adwuma fo ewo ho ye cheche amunyina na hajia no wo ho no yedi sala raw na ohwe yedi mu ayenso ye hwe nanimu ama ya figu ni tisu no opeso wo kire sen utie me oye Muslim enti ba wa ma Ahenkan ha onko awti ufi no opeso wo kire sen dabi o oye Muslim enra ene enano nanu ku adaya woda what na fie in the name of oye Muslim we di sala o ma Ahenkan ha o meka hwe nkyere yen o dabi opeso wo kire sen yemfro haji an yenkoso amfro haji ano yenkoso amfro amariano da bi o peso wo kire sen hey we ba cho ano pe dia yehwe eye stomach ulcer eni ne kofa de ba eni ma yebetimi aya ebe so ano stomach ulcer
Ain't ya no place na medical catch on here stomach ulcer. And in your kofa a day eba. Wapomudin. Hu hia pa ni ntia so nso ma hu hia. Enti eno no sei na etie. O se men kan kire say stomach ulcer na yebetimi so afre say peptic ulcer. Peptic ulcer. Na we no se ekuro eba beda oyefunu yefunu no obroni fre no lining enti se ekuro beda wo lining nim one mo say lining of the esophagus no lining no samu no se ukun aboa dwidwa ne yem no otum se bibi ya friend se ntoma se die bi no eno na omo che se ekuro ebaba bedamu a ekuro ba bedamu a oyefunu no enye no nko a onsono nketwa no small intestine no se ekuro ebaba bedamu a eno na ofre se yefunu yade stomach ulcer elinti ya na wa hye ne nso ede amayen na sa stomach ulcer yi no eku nipa etiti nipa edibino mo ekowo mo early grave elinti ya na mo ani akoho ya o ebi nchewo a osu obroni wontade wasem wase na osemen kan kyerew se yetimi esa sa yade no ema ne yeyie yetimi treat ema ne yeyie nti unya bia ewoso okoko okoye diagnosis ni wia na fe doctor ama wo edro uhwem na odi di djuma ebeboa papa na sa ekuro no anase mmoa no mba be da yafunu no emu anase yen nso nketwa no ombe nanti mu a etimi kokofa ohaw de brain no eno na all chese sa bacteria no omo odin bi omo de efre no sa aboa no a ode sa ade ne de ba no omo so ye bacteria na omo atwa ne din ni ti a omo frɛ ne se H pylori eno any bacteria no ni din na ose yen kan kire wo se yetimi sa ema ne yie eni ti se wunya bia eya na wama na yentia akọ odokota ho obemu aduro ama wo de treat na ye kama eni ti wose ye friend no Helicobacter pylori H pylori nti eya no wa hye ne nso e de amame na mitwiban doctor na mibisa na say sa yade yi a all kan huhu no o kire mu ama mate ase pa o pese wo kire sen eno so sa yade no eyehu batin sheda nyehu bebre sa se ebeyehu pa ne wo a wanya yade ni bi no wo su ne wo ban na bema yare no aye huhu o se wonya bi na doctor ne de nhihye ne de mawo na wudi so a ho beto ntentem enam si o mate but when ni so a den na beba and o se when ni so a emoa no omaye bibi te se acid no se emoa yi o ma no yaya yi o ka wa no adwonso agu ho yi omoa bi o ka wa no adwonso agu ho sa na yare ya ye kana sem Helicobacter pylori no sa na wote oka no adwonso gu ho na se odwonso gu ha ono ne dwonso no acid ono no dwonso no acid na sa acid no ogusu a wo ka odwonso gu ho no se wa anso ano a ubon se baby a oka dwonso gu ho na eho no rusty sei enti ekoso a ewo se yekotwitwa firi ho eno na obehunu yase yekotwitwa obi nso ne ato a na wo ye nipa ne yekotwa won so ato a obi ye nipa biem enti mi bisa ne se
ɛne ɛsa ne tie dia ɛden na sɛmi menye bia meyɛ a meso ano ɛna ɔka kyerɛ me sɛ ɛmoa no nea ɛyɛ na wɔmtae ɛmo mu nya ahoɔden paa ne sɛ wawura wo yafunu nim ana wanya yare ni bi ana impo unya bi mpo a wotae kyerɛ wo yam kom ɛmoa no ɔto acid no a ɛwɔ sɛ acid no egu aduane so ɛnwo sɛ egu wo lining no wo yafunu no lining no ɛnwo sɛ acid no egu wo yafunu lining no ɛso ɛwɔ sɛ wɔto acid no a egu aduane so enti sɛ wɔto acid no na sɛ ɛnya aduane bia angu so na egu wo yafunu no lining na ɛwɔ mu no a egusu no wa mu ani anko ho a ɛno ɛna yɛbɛkɔ akɔ diagnose wo no na aba beto dwa sɛ wenya infection of the stomach a bacteria wɔde baeɛ no wɔfrɛ no sɛ Helicobacter pylori obu hɔ no ma wɔse H pylori unse din na ɛdɛ udi agro nso bi ku ntɛntɛm enti adidie die ɛyɛ amemfa ni agro enti bibisa sɛ madwuma nti no mantimi anidi ntɛm a menya ne den ɔso wantimi anidi ntɛm a wɔsɛ wopɛ nsuo ana wopɛ fruit wopɛ ɛyɛ fruit ana sɛ nsuo bi de si wo nkyɛn nti wo mu a na wanom ana wadi kakra na ebetumi a wo anopaduane breakfast ne de emfe ni agrokra because anopa no eya na emoa no ho odin se bi wo mu a se unya sa infection ni bi wo yafunu num ana wo nsono ni mu a anopa bi ya na wo ho odin anopa no acid na wo to no ya na no odin edinti se wo to na antimi anwu aduane bi aso a na akɔfa ha kɛse de aba abusua eya wo enya senketwa na obi bɛɛ dɛ hunu sɛ stomach ulcer yi wanya bi ɛno na ɔkyerɛ sɛ wowɔ hɔ nom a obi hɔ nom a odidi a especially odidi a anwumre da obɛdidi anwumre bia no ɔte sɛ ne yafunu no yɛ ne ya bonsu obufa so saa obi a odidi anadwo no odidi anadwo bi a bonsu wote sɛ oyafunu ya oya and nti ya no ma hye ne nso on feel okay discomfort no hallelujah obu okra na ebasa no a enam oyafunu se ne ye oye nti no untumi na anadwo obi won so a odidi ana onum nsuo kura no a otese ne yafunu ye ne ya enti osa ne de yare boni e ba cha omum ye nyina ni di ntam ye mpaduane ni na yare ne yentimi ente so atua na ye ho ntimi ntoye ye da ase bebre na oda tinti yafunu yade stomach ulcer ne ye ba behwe ye edini de ede Helicobacter pylori H pylori edini de anso di agree be kum simple na papa bi nya bi ye ka kire ne se mema onom nsa because mu se nsa no acid de wo mu no e wo soro papa yi se da bi ensa no anu no nso benom na wanom nsa no na ne ulcer ne san kan ne ho awurade enipa e mobo be he se ne papa yi bufa so meme yare no no nso yare but no kura ho ye me mobo chen me yemi onu nyina yare yo e nyina yare kro but ono no de na graduate e wonanim o level be se 400 or se 500 ubufa so o yare ulcer yesi enum nsa o se wontie yesi ate nom
ukun ho ebesie o ena ene wano mu aguso ana onidi ena onse yi kan ne ho ne nipa e mobo keke ne nipa e mobo ankasa da ubo nkata mbo so ne de to aso de amamo na afei ya to adwumadie ne so hyene nso se ene after month of asin not abatfo no yebedi mu nkomo omoto aba ne wie no yatete nsam bebree enema bebree ne se course wo ho ebinumo kire se vote buying so violence one or two being so so ni nyina no pe yebehwe ne adi mu nkomo lessons wo se Ghana ye pick it from asin no for decision omo eteki yen so wo se esua bibi di free mu se o man yen to aba wache mo dan ye to aba wo fo ase ayiribi asene man so across so ache ase suadro ene ne mpotemo yen to aba wakwatia yen to aba wokade yen to aba e wo fante akwa ene ne mpotemo nyina nyina wo se esua bibi edi free asen no fofo abato no emu se wo hwe sika ya anomfo pompi gu mu no ma bo ka se to eya reho enti anopai yebehwe na yedimu nkomo asua ne ma bebre no a edi afri mu edi amawo nti ya na wa hye ne nso enso so e wa ha no mo di amayen de ubon kata mo boso se na medika kan kire wo no eno ena ne braso ayedi so to aso ama wadwen kire no so betumi edi aba lessons a won so watimi apeke from asin north abatfo no e course no ensem de etiti bebre no a yati allegations ne counter allegations bebre no a sisi a wokwa MPP mu emunyo because blame games koso ebi mo kire se Nana Boachina na B ene ne nkrofo kugu ye Ralan Chematin animu ase omo final rally a omo ye yenya ne ntienzo se Nana B aba bepa ala na chew eden ne course na den kra ne guso a koso MPP fo no ebi mo kire sa so ma ye disgruntled because of their course no wo mo kwa abatfo no so ne se no mo hye na ni strategy be ye very formidable. Now they were so overwhelmed with money and they believed say Sikano could do something, but unfortunately for them Sikano didn't do anything for them. Ebinom say NDC fonso to sika gumu. I mean en seminal doson allegations and counter allegations ne other blame games ne ekoko so anope yebehwe na brene kwe ni mu no yetimi edi mu enkomo kama edi ama ya no wa hye ne nso me no ka sei ayade a afia ampofoa watena se sanso ena adwempa atena se ono de course asen no ne betimi aka ne yie because no ho no mo nti yebegye ne breakdown niema ohun ye so kakra edi afri ho enmo afia po moko de boko bo anso nyame adomu afia eni yemfro haji adempo ana wo de saying salama tu haji bintu me yo sadia yo adwen apo moko nyame adomu ohene se afia nso boko nyame adom akola bi anya nsunye okay akola bi anya nsunye nse fie ye akola bi anya nsunye ntino ye befa ne sa nyame ase sure nti won so de saying on pepedin de saying me ni ye frame Ibrahim enkramo som no masum bi pen menya se me kan sa aga ke me enkramo di na Ibrahim Ibrahim some kramo be 2 years okay now hohoro to yes hohoro aso achi sumaso achi now do tibo form na ho bu tibo form when na won fa mo form ye nam de bo da bi me hwe o mo maso ahwe ni o ti now 2 years sa 2 years dey ntimi o 2 years na do mo me bo form sa ubenya mark na dey only assassin no problem. So we no continuous. I was say we mark. When assassin any problem. I see. And you know, ya my nuanu Muslims no, ya mo nyina tiri nkwa. Sure. Say afie echi no ho akwa beto o asundwe mu. But anopa na migusu a mi bisa say omo so omo ye Muslims ya omo ntina enkrofo kodi holiday no. Na bepem sa abre omo ye Muslims nso omo ti ahenkan.
na bepem saa bere obi ama ha no mo pese o mo kire sen endra mi hu se nantwie miensan ya kikira boduam saa ehiri ba ko atofom menti ya menya ni so mbeku mienu no aka ni nyina ene ene aka na obi ama ha na obi aba se me dia fe ma ba adwuma mu eja ebia won mo fie no mbetimi akire mu me dia fe ma ba adwuma mu me fi ha mo ku ada no babu me fi ha mo brada na fe ma ba adwuma mu ebia no ma ba so wa baba ko wate sa bi on ba so bi on ma meto no kudi babu na asichere ni se kudi babu sikani ho asemu I see enti ye ma omu nyina atiri nkwa omo ya de but omo nya doye because buronya we no asichere ni sacrifice sacrifice na won sacrifice ye mane ma ha no o pese wo kire sen ye na ewu nkra so omo fe no dwanyini we dwanyini gande na pampa mu pu no dwanyini mutimi ya werɛ ho sɛ mu me de ana serious o abo de to de bi o ma me nipa werɛ ho ne ho aha abo na ha bi wa ha eduru occasion sɛ ya na ma kai ayi mu ozongo eduru occasion sɛ ya ewo mu sɛ hwi ba kwaifo me no mo 1 or 2 ayi bi but omo nko ade mbeye me kai 2016 abatwo 2016 abatwo no oye dwumayeni a onko dware wo fie o obeko dware wo fie kura wo kwa no obi yi wo ba ya enipa brebre 2016 no wo ho anu obi asu aduane ode aba onsi fitia no pa ye di studio ho no mo omo sha abatwo na se ayi 7 December 8 9 ye free studio 10th Jaikana wasomo ahefa Debi Kroben so na opese uhu bi enano na Paul sesehwi Debi Paul o Bible mu o kire ayi Christopher no o se me kire mo se de ya doye so ade ase me kire mo se de ya doye na urade mfa so nhira mo Jara je. No mu kwa ko. Na ahinkan ba ina ahinkan eche nkokọ, wo che ntoma, wo che eyi. Na wo de ahinkan ya dan. Ye che yomo, ye che eyi carpet, ye che asumesi koko brodo. Enso nkrofu eduam de anoma yiom ani. Ewe. Enti anopa yi, enye se mu bibi ne ye pa di. Na mom se de Paul kan ye no. Enye se musika ne ye pa di. Na mom ye kira mo se de ya doye a yen ya ye bia nyame ye hira yen no. Mo so mo nyɛ saa doye no na nyame nhira mo se ya shoma wa efa na we ya ukasai abo okay nie eno be kasa mo nim tosi obesa na de bia oyi wadon de oyi udon ni bi o mi enyu udon de bia oyi wadon eno wonne de bia be yi udon eno wona wontuma ba ko no sua se ne ya doye e wo Bible mu Paul o se nyam sika ne ye pe enyam aduane ne ye pe enyam bibia na mmom ye kire mo sede ye ya doye a Awurade fa so hira ye hallelujah amen amino amino de ma ka Pentecost ni mami amino ya sam dodo miss ye di studio 7th 8th 9th 10th 4 days 4 days no ho no mo a papa ya sisi omde na baba e DC Paul Edu wo na wo miemia saa no Paul Edu also mo fa komo mo gba adwuma nyenye fufu mu ya kwame kunto dane ne ho ane tese okwa akudware aba media ne de bebu edo na ye hide ma betinam nti ono soso ba na me soso makwa akudware na edi na dane saa ahudidi onde free nko free diviani ba saa de no nko ade me mo ayi osofo efun kansa ba so ai efun kansa Unzo so onim de wa mem. Onya tise adwuma bi achimotena studio ha. Obeba ha sisi a. Ndi. Ena maami a owo ayi asani.
ono so ye ya obebo dokuna basisi ya ne dokunu so ye fine say asanefo so ne omunim adeche asane nyanya hai asanefo body ye twa body duro ma bibi so wo ayi odan ono so soa body firi odan o e de baaye na host nation host nation benji kudi host nation kabedi ubedi pa host nation bedi amofu aboma benji kudi na ndie host nation ya somawa onya kura nanka odi an kan san da ni tupedi a wo sen chen kokko ya chantumo chantumo host nation befre unya ba bi kura mfa adansi bunya mfa so ni edi watem akokọ ne yakọ ba beji bi fufuro obi tumi je no akosesa na taade na mso osesa wa taade wan sesa wanim Auntie Adwa no pay me good morning. Auntie Adwa so ye nipa say. Papa. Auntie Adwa. MP hu abapransa. Fufuo. Auntie Adwa. Oh, there be enipa ni bi ye nipa. Enipa ni bi ye nipa. Who said ye keka nyina nso mfiri abo ha o. What's some wa some e ka du so wonte. Ndi asam gwa na so ha tete ya no pa we say ya. Nye Kenya mu mfiri abo ha o. Ya so ma o. Mama so dey. Sa omu nyina chiso omu hu omu njibi nka. E chiso omu hu. Mo conversation am dey do. Ayo dey do. Na ni bebe hotel na. Minim pa. Ana wo ase wo ga enwa wo da jijiru. Sa no person onye goko ben ayi dey. Wo bebe hotel ya ho da bi some person mo mu so mutiri mo odin na wo se kwa mo miasa mutie de ye du matam no mu so mutiri mo odin ya fa wa so no opa waji wa wo sa bete bi no aden enra na ai ebeda salamatu e friend sala anji se bi bai enra do ye packaging full packaging Ozi onu free he am say peace town where one corner here o che shede ni abo full packaging like na cooked as shede anya be about what ba so omo wa hen as that time no cooked there our packing in packs oh yeah there on the omo one at least am say nipa 6 or so anya bi dia tie o ni awo kan on ti abo another abo peace town na bi peace Nigeria ya one corner choba eho ye aboabo modern ye ka petem for ma na petem for bia na Muslim fo nim na nya hapu na yesi zongo na zo eje mu kwanzo na kafra zongo no wachire ho ahone pia aboabo na ngaza kra na kafra abudu bachita wo wala biano enti abo mba cho yemfa kwanya wis na na salamatu ase nse weekend here benzo ye ne wedding na ware okay awule we wish you congratulations in advance mba jo say awule awule enti weekend with 2 days na ye oh okay enti ye wish you onini kunu ni nyina ye wish you in advance ye de ne kwa na we di omo tra ha ya mba je ne ase ono sa ase de de wa be to na enjoy na be jezi wa like yes say wo for be yan adwuma ama ya ne be kwa ma ya nka ko bo ato eti salamatu anope ye dasi e bi mra bi ba bia wo tia wo hye de ntia aboabo ye come we aboabo no ankasa aboabo fo no so bi ye Sam First ne yere sure Sam First ne yere say Sam First na so ankasa Sam First ne yere a wow sha the wa sem Sam First enti Sam ne yere First omo so mo ye nipa say na ayi ye asemu Mr. Obin so sa ono so ye nipa ene ye bubo din anti edina agbo ba tu hofo ye bubo din ayi ye radi nyankopon ye hen aya na me refi ma so ma me ana da bi me ma me o chinchi na me minim de ntia na me refi din sa o ma me no wo ayi ho no wo kunti hene ntem ho no Zukra mi ni ma me so ye good o ni passe o chi ne chinam so de pa didi banku chinam de yesi wa wu nim chinam
chichen no mpotem ha no na onso ye bia na we bia pa ono so ye nipa say eti me beka yi we dodge afrim we dodge o se akra o ye too much ebu on ma me wo fie no mo a wuti gate na no pam body ni kontomire pa ya soa me chen place bi sofo we dodge nyame nhira wo nyame nhira wo pa why ade ohu empanifo yi bia abobɔ mu din omo na se ba yetirim se yense se ne ma mfiri aboabo ha ye de ani to mu animu a ye si da bi nyabotre na yire so kire so se den kura no asa afuwe wo ho enti wo a waka wa ante wudin no o se yenya odan wa want to din o se yenya odan sisi ya ya adwuma yenya na se bebe foka do mu no msu za ka to za anyoma se bi dise we mu dia mu omo abana nse ne modern fo oh okay omo abana nse ne modern fo afi ayi papa yi ota afre eja fuseni woteme nka pa wutie me sisi ya wutie me unya ma ha wo sesen wo pese ya wodan eja fuseni that is here enti o pese o chese omo ekwa yi ase no eye omo ni aduane di wo fie but I didn't know when ya a year see aduane a atwade etimi si eno na ya na ehu si agim kama wudi a ho baawo se unya bidi ansa na wafi aduane na ugi no wudi a ye di watemu ansa eno kra na dedo sa but my dream wa menti ase o yes aduane de ade obi a waduane di wo ni fie nanso but oko program na wanya aduane ni bi ani a etimi ye ne ya pa timi kasa de ba fie na ewu ho no ma na ne ho akum kakra da bi wo na wo kom da kwa amonsa oh da bi obi o ha ne ho kom obi obo se wa bi anya bi obi o ji ni kun dia aje ne ma dia jiwe dia aje ade abi ne ho kom bi ana aduane ne de woni mu de ntia eye fefe na efe sati ase obi a waduane di woni fie yen ye tie obi a waduane di woni fie ko ha banku amakatai ho a eyire so kire so se den kura mi bowre fie a menya aduane adi we are not begging for food we are not begging for anything but ye fe so that ye efe said ye bi eni nti ne so yenya kuduro ka no ne ye che nkokɔ ye fa wura ha ne ye che mo friend say ntoma koko brodo nyina ye che edu paso wo che se omo ye de che omo no ni aduane di omo aduane di but said ye Paul ka kire yen no munsua adoye se no ugu ne chenche mu abenya ne chenche ugu ne bafu abenya ne bafu they say ba sha say greetings we dey kan greetings ne ba sha say bi ha we greetings from Akuafra Kuma studio azemu ise mu ni nkramofo na enya o say na madani ade ya de abofo nyina atwuju omuruduro o makamo na enra abofo no ayeku na ntwom ko gina o me nkramofo Think I'm going to go down on Bekum yen on my chair. No be couldn't enjoy after se ka kira beta nya so wo kwa o obi couldn't enjoy one frel o je de ho the band so bofan so there ana they are inspired by John the Baptist as after the death of John the Baptist the kingdom of God suffered violence and you know umpo me ba jibi so munim season so sa na kire fashion so sa na kire hey na Andre obi kunu na ntwi ko head dom we twetchi on me senti bibia we mu nyina yem pepefo ana say dabi we be ha adefo ana beje adeko beje adeko fie beje adeko fie fo first kwa de twitwa de ko fie o mo anu mu wi mo twitwa de ko sia de yantimi ko ho first no mu twatwa afia tirimu den afia ayi friend afia yo wase ha yi afia bolo okay itirimu den ne one city car hokro beje 10 pesos car hokro beje radio afia bolo wase na me kan no Klache mma yem ko ati ore jai afia bolo tirimu den
10% ka okra obeje ni mo ni mu kan da eka dan I was say both for be fan ne kokoye adwuma you was here come and pay your loan you was here seven credit mo be enkomra ye komara mi misa ayi na esi ye wo yasin nof sebu enti mo wure mu enkomra kakra mama yanko ana Adeshimamba ya mamunyira mu ache esanso mama akwaba edeba mansan ajetumu kasafidie Ahenkan 93.3 FM kasafidie ebutu eye apuye mantamu a na eye achem aboabo maame akua afra koma Batampa Studios ena anope yesi enkunya ni nyina no eyo mai konko Ghana nkanko ni puntu ena yehwehwe na anope jumadi asugusu awu ATA watu din se maachi ni mu ena yede da bonka ata ni de animu ede besomwo se de be ya so behu sema hodo a de bonka ata nso ede ebe German so na so atimi akono akotobi no akenkan no atiase tie ye ni de animu ene yede eba tinsem ni bu ha se de ntiase ni nchiremu no osebe epe no unya ne sa tuwa obekọ no akoto de bonka ata ni bi na atimi enso aboa akirabre no eso na no pai fidiam ya aba no pa no nwotwe apa husima ne dumiensa 8:13 AM Anu mienu ya sinkonya me adwempa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan mene merema apede the beauty queen mother Afia ampofo wa afidi na chi ewo Abefonten tan so Facebook live YouTube live ni nyina no Ahenkan 93.3 FM die chi ewo no mo na finish mfonyini ni yaso yemfa entete ho no emfa ensomo na me hyasie e de fido boka ta watu di say daily graphic was say truth and accuracy every day. Nensam dia wodi bi abapa chese enya asem ketua. Na wo hwe ne krata fa etoso aduonu enan ene aduonu enum na. Ene wodi ato wonum ekire mu se wamu adwumadie bi omudi awato din se constituency watch na je so mo hwe abato mpesua no so no ma bia enkonkan ene de ekonkan no matwa mfonyini na atimi enso aboa no chem se atuwa east ene awokọ no ma se asumdwe wo no munti no boa ma basto mpesua no so etumpon pa a che se enya asem keto de boka atai ede ho asem ede aba na maame ono ena hwe abato adwumadie ne ntotoye eso wono ena ye omano da no ni mekire maame jenmensan no wadi atudwo akirem se so hwe asen not abato mpesua so ena afikumawu abato mpesua so eye by election course wo hono ma na asumdwe course awa abato mpesua so mienu ya echesa mpa electoral commission wa boa no ho pa wa boa no ho se obehwe aboa ama eye abato dwumade afa ne toma pa anasa koso wano wa bra eye asumdwe ene pepeyo ekwan eso agenda 111 eye dwumade a MPP aban ede aba wabra COVID-19 so ye mu no odi empaboro ma yani so etutuka ya nsam no ana aban chem se da bi wose wo hwe na ayarsabia no wo trem bia bi ka ho se de betimi aboa ana wode agenda 111 ba ye ta ayarsabia mako oha eni duba ako eni ye hwe nim se aban betimi enso asie na sem no akazan ayade se abadwako mo na hwe so ahwe mo hwe da obonka ta adwuma mo hwe da obodwumadie ntotoye eso information ministry ana afenso so no eyo panyo na tu mampanyini efo ba no apomdi dwumadie ntotoye so a Dr. Insiasare wo nyina abo anan kopie mu ewo eye ahwe ahodo adwumadie bi ekoso ana omukoye nyasem keto omuchem se dwumadie bi akonanim pa no mu bu nkonta obetuma aka sai ayasabia mako aduowoche nwotwe 88 agenda 111 no mu mako 88 oseme no kasai contractors gusua omo ye ho adwuma gidigidi a chese enya asem keto akora enche won bewie na okyerem ss o hwemu a contractors mako aye aduowotwe 9 ene yedi dwumadie ahyehye won mo ensa a chese omugusua mo edi dwumadie a enya asem keto de oboka tedi mu ensem ede aba enu echie na ekwamra sebedwam a chiamehene a won manasem na sebedwam piempanyini no right honorable Urban Kingsford Babin wagene che agene kiki no
kama jinfurugu aguso a kyerɛ nya asɛm ketwa o kyerɛ mu sɛ ɛwɔsɛm pempen yɛhwɛ ne adoto nneɔma ne yɛboa mmarahyɛ badwafoɔ sɛdeɛ bɛyɛ a ɔmbɛtumi nso ako ama nsɛmtwerɛ adwuma fa ahodie no bɛtumi nso afa ne ntoma pa ɛde nso afira nti press freedom no wɔkyerɛ mu sɛ ɛho bɛhia paa sɛ yɛhwɛ ne yɛboa ma nneɔma tumi ɛkɔ ɛyɛ nkan nsɛmtwerɛfoɔ fa ahodie ho hia akyɛ sɛ ho nsɛm deɛ wɔbɔka atadi abatu ɔka kyerɛ nsɛmtwerɛfoɔ sɛ ɔmo ne mmarahyɛ badwafoɔ ɛnka mmom na saa dwumadie ntimi ɛnkɔ so ɛho asɛm so ɔde aba na anɔpɛ yi daily graphic da wɔbɔka atane mu nsɛm anɔpɛ yi yɛ ɔde bɛsom yɛ ɛno no ɛne abusua ma yɛntoa so ɛmede the chronicle da wɔbɔkrata no ɛna ɛtoa so ɛde ama Bank of Ghana BOG bɔɔgofoɔ yɛse wɔnom ɛde tab no atoto nkɔɔfoɔ bi so mekyerɛ banks ahodoɔ bi a ɔmo de akurakura licenses a mo de ɛsesa sika Fidelity Bank FNB yɛse yɛde tab no ato ɔmo so nafua kakra bi sɛ ɔmo yɛ hwehwɛmu bi ansa ɛna so ɔmo ɛsesa sika yɛ sika amane ho dwumadie bi a wɔn ahwɛ ayɛ ntia ho asɛm yɛde atowa no mo sanso ɛna aban no agenda 111 project ya wogu so ɛyɔ no yɛse aban no afaya contractorfoɔ maako miɛnsa contractorfoɔ mo yɛ adwuma no yɛyi miɛnsa adi ɛno ho asɛm yɛatwerɛ ɛde atoro mo kyerɛ sɛ hyehyɛyɛ bi a aban no de agu fam so mo nhwɛ ni so na bi ɛnhyɛ daa ɛnhyia saa hyehyɛyɛ no saa ɛno nti ɛna yɛyi wɔn mo adie apam wɔn mo no ɛho asɛm ɛda hanom akrate ɛbɔ mu nkyɛmu sanso ɛna ase hanom anso kane afsa staff akwa bi a yɛse wɔno ɔte bank a afsa bank hɔnom agye sɛ nkɔɔfoɔ sika ɛna ɔno transfer odi nkɔɔfoɔ sika esi sika wadi kura yɛ 1.2 million Ghana cedis na saa kwa ne adoa no ukɔhwɛ ne TikTok page a motivational speaker obakɔ na brand eti wona wo tuufo sɛ sika no usika ayire ho yɛ adwuma obɛbɔ na sum papa wo baabi ɔte ne baabi sɛ ne akye no kyɛ sɛ obakɔ ne TikTok page adwen motivation kwa o motivation kwa no hye nkɔfo nkura yo sika enya ne dia nkɔfo sika na nipa mpo de unsura de sɛ obi di ni sika beto bank na abrantie twetwe sika ne tete sika no so twetwe sika mu saa mpanifo nso sika o ene yɛse allegedly twetwe bi ti 1.2 million kwan wawia yɛse yɛka sɛ ene yache no atum ya enya asɛm ketoa ya yɛse kura no yache na tuma na asɛm no yegusua edia emprensa de etoso miensa ne yegusua ahwɛ sɛ na asɛm no yɛbɛpɛ no pomasibre ɛwɔ koto na enche hanom aso stand chart for penny ɛde ato dwa sɛ Ghana economy no ya gina na naso kakrakra ebubu nipa jenjen enche bensa aye jen na toa kama enti aho asɛm ti Ghana fo enche atadwufo wa mobɛte de yɛse mu economy no sikasɛm no ebegina yie na wade quotation bi abapa me de Colossians chapter 3 verse 25 unya bra kenkan bi ose wa ubedi bɔne ne yetua wo ka obɔne na wo hwɛ yedi ye ne saa bɔne no an ye hwɛ so edi etua wo ka ehwehwɛ animu bi ani so nyankopɔn na asi o enti unya Colossians chapter 3 verse 25 ono a na wakan atumu nkyene pa the chronicle dawbo kratano the daily searchlight dawbo kratano ensama hodwa na no pay woto ne kan atoto so ena wode abai na ye bi on me di kan dia so dada enti yensemre enso ewo ho ebiem foforo bi afremo kyerem se eye abedwakom na hwe eye enuane ene enuane nuro awodro ediko nipaduane mu ene de ye nipadua no enso ani eye no me kyerɛ Food and Drug Authority for mu kyerɛ mu sɛ ensuo maakom yenu bi won ma eye sache waters ni bi maakom yenu won mu enso agyomo tumi kata de afiri won mu ensem san sɛ adwuma won mu edie no sɛbsɛb mpraduasa enya nhyehyɛ ya won mu
ɛne wɔnom hyehyɛ yɛ no saa na ɔmu do ɔmu dwumadie de fanti ɔmadwo mu tumi krataa no nsɛm de ɔbɔ krataa yi ɛde ɛnso aba na no akyi ɛna wɔkyerɛ mu sɛ owura bi so agya ɔno so akɔ ɛyɛ na duafie ase akɔda hɔ na ɔbɔ adeɛ adaworo ma yayi no na yayi no no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ dabi ɛhɔ no ɔkɔɔyɛ no ɔkɔsua deɛ ɔhu sɛ deɛ wɔnom asetena no se betie na ɛden na wɔno nso so ɔhwɛ anim sɛ ɔbɛhwɛ na wapaw ɛyɛ ne foundation bi a no obetumi de aboa wɔnom asɛbi ɔmo na duafie aseɛ nti wɔ so ɔba bɛlanche ɛyɛ prison foundation bi a ɛno so betumi aboa nti ɛho nsɛm de ɔbɔ krataa yi ɛde aba ɛno akyi na wɔkyerɛ mu sɛ Bank of Ghana nso so na ɔmu kyerɛ mu sɛ wɔnom ahwɛ a sisiam no kasa yi ɛyɛ Fidelity Bank wɔn agye ɔmu tumi krataa nso afiri ɔmu nhyɛm atwe ɔmo sansan kakra ɛnyɛ ɔmo ko a First National Bank so ka ho wɔn mienu ɔmo kyerɛ mu sɛ ɔmo agye ɔmo tumi krataa afiri ɔmu nhyɛm bɛɛ sɛ bosome a kyerɛ sɛ ɔmo twe wɔn aso sanse wɔn so nhyehyɛ yɛ egu apono soɔ wɔn afomra no te ho nsɛm da ɔbɔ krataa nso de aba the Daily Searchlight da ɔbɔ krataa na no pɛyi ne nsɛm ahodoɔ a wɔde nam ɛno no Mamemfa way and was where Ghanaian Times the Obokrata no GT. Now show big picture data fa. Kwadwo ponkroma. Mrashe bedwani a ojem de madesha one more for say be. Amane boss afo na wada hen watcher say. Agenda 111 ye ka say. Hospitals ne emu adiowotwe 88 ena is on process. Omuguswa eye ho adwuma hwiebe 2024. Ento asebe kwa na wiye de no ma complete a commission ayen fine. Tanker Drivers Union womo so omo strike no ometwa so saka omo se womo nkwa adwumu akwan bebru omo fafa so ede gas ne hwan ne ko supply no akwan ni nyina tete apansam se kontebe ene omo so omo nya adwuma bie ma sese samu ankwanta no ono omo akwa kasenti omo se omegyaemu apostle mejem na so omegemi wo ma nhwe no ma anya de sefata omusa be mu na biem eno ho asab ya twere ede ato ha no mu say na eye independent power producers for enso se ye ka say enkofo bi de wa ka grade national grade etino so ma nhwe ya wa mu nhwe ya wanu betimi akoso dum so biem but so mo no mo surprise power ni ade omudi power hu dwumadie enti so mo anhwe ye ne ese ka bi adeda wo man ba betua ene na asemu anhwe na dum so asan so bebiem independent power producers ena kasenti question mark bi da ha say ya Ghanaian Times bisa say wo mu bejai power man na we ese friend say rhetorical question no ewomu a omu nim enhu anu yie no ewomu amonsam na asia no wanso ajachi kwesi wano so se wari ni awie no ne bra ni su ntwayo se na sam de da court da ha na se ne mpanifo ne a lawyer fo a won NDC mu wonom pese na sam na yedi wo high court no yede beto baabi kakra na eja de fiafia hu nyina wo matimi ahwe ye frontisi ade o sre ne se court high court emfa owura jachi kwesi asem no ento wono mo kakra na afi wo nhwe de o metimi aye Ghanaian Times dobo krata no the informer say nothing but the truth enye bibia say no kwasem no na wode ba besom ye ne na wode eye otitreni ede ma New Patriotic Party MPP amanyoko no owura Steven intim fonyi ade aba owie so ene wode otutreni de ma NDC amanyoko no owura Johnson na sie dunketia so fonyi de aba na aba election wunsama na oka o kire mu se MPP ne NDC ene wo hwe kama minka bi amamuo na entiase ye adwuma pa entiase ye adwuma hwe ba elections akoso already nkunim a no agye atum wesu dia no agye atum na kyesa asumdwe na ne yakoto se nam so krama Ghana man panyini na dadu danko akufu ado ene agya wokyekere na ono na manyukuo no wokyekere ono mo re so om nka makoma to om yamnya hwe ase no to om de kwa nya hwe kuma wisu om so de koye tinya hwe tiwe ateka atipe wanwan enti owie so no so owura John Domani mama so so bo ase not for abaso pa so ma yade
sɛ wɔn so hwɛ ya ɛdi sɛ amanyɔkuo no de ogyina mu de ma wɔn owura James Dati Kwesa nso so wɔn asa ama n'akonya sɛ wɔnkɔ mmarahyɛ bedwafie ɛnso ebiem na ɛno akyi ɛna Nana Dankwa Akufo-Addo ɔde akwaramfo nyidi aba akwara de nsa to nsa yam ɛna wɔsrɛ ɛsɛ wɔsrɛ Ghanafoɔ mmoa paa so obi anye na fam deɛ fa mmoa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a economy na atete apro asam no obetimi so ahwɛ aboa ma no masa toto ne dada mu biem ama wi bia kɔtɔ titɔ we de wɔsrɛ paa so obi amoa bia fa ne hunyim wɔwie no kyɛm sɛ MPP amanyɔkuo no owura bi owa amanyɔkuo yi mu me kyerɛ MPP amanyɔkuo no mu na ka me hwɛ ase benya ne din de ama wɔ na so ne din no sɛdeɛ ayɛ no mahwɛ na so de ka mhwɛ kikiu mahwɛ so me hunu ne din ne ye yaso opanyin na ne wo twa ase notofo adapa wɔyɛ wɔn mo paa wɔyɛ wɔn mo sɛ de ɔmo bi momo kwato aba matua tia MPP momo matua tia MPP ha yase ne wɔyɛ wɔn mo Won share me so won share ya we ho ade one oh okay etikate ya wodia ne dia waka na meme kati ya wodia ana just what ya said why di so ohwe no se enoma nkoyi ti ano so ne nsem eno no na ubowram ewo eye the Church of Pentecost asafo no mususu a otutrani a ohwe eye asafo yi ezo eye Eric Nyameche aja osomafo ni fonyi da ha ana aja ono so kire mu se enoma betumi aboa ama o man yetumi akonkan no ne nyina ne se obi biara asori ba bia uyo Kristoni nko adia so fa ho jim ye wa fa mu de di nokware na hwe se wo so enoma wo se wo ye boa no obɛyɛ no saa pepe na atimi aboa ma Ghana so atimi akɔ nanim ntia no so nsɛm ɔsomafoɔ Eric Nyameche enso nsɛm a wɔkan de akyerɛ ɛyɛ Kristofoɔ ɛna no so nsɛm de ɔbɔka ta de aba ɛnɛ anɔpɛ the informer nsɛm ni bi ka ho Ebusiama yanto aso da obankra tambo boso ne egusu aboboso emede new weekend crusading guide da obankra tano ɛna ɛto amoso owura senso boache ena eka sese enzu yiri bebrebe na ye kokoso wokrom ha no se yese ye tu ase a ene ye nsonso ye ti kronim ete mia hodro enipa de ye wa Ghana ha sei no Ghana fo no yenso ye ka ho bi se yese ye tu ase ye ka ho na kan ye ka ho ne se onum so twongatem no bola wotu ohwa no one is coming no de agugatem sa ene ye bone tantansu ban bone no yenhwe ne yente ye ho firi so si yete ye ho firi ho de a ene ye na ensuo twa ebenya baabi afa ema akọ gata besia ba ye de abeto mantem ho nioma ehihye gata ni mu no nyanyankopon na firi so de be shem enyo bronsam so de be shem eye nipa da sani a ohome to moja di no afiri sane sa nipa no na de kodi sa adwuma ne ti wase prevention measures no yansu onipa da sani anyame abo wo ka ho Ghana nie sesa wabrabo ne usuban na nsu otobia na atwa fankofo maso ensu otobia na chese efa eyira fa nipa ko sa suban no eye suban bone asanso buache na preachi anapeya new weekend crusade guide atwa ede aba na stekanso da owura Steven amwa doctor no igiri mango anano pape o spellings bia was hwe word ne sa ontimi mbo no spell sa papa no on oda hey Chinese man what just any din do so papa we will pass it on one other hey oh Ghana for the 94 say a few moments later we will pass it unti ase oh sa papa we omo opposition dia waye nia waye osun kura gu ndc for so mo Ghana for ho kyerem afa MPP for ba power e levy on agiyirim say yam pass on da hey and wo say Ghana for bi keka say na economy no ye reflect we botom ye hunu sika we botom ena ye mo say economy na ekoso enyi so ye de ye hunu hwe ye kotoni o ma bo de denden wa kyerem de enti a wo odasani Ghana ni uhu se empuntu okoso na uhunu se mpanifu economy no mo fiche no eye ho adwuma o se muntua to Ghana fo mo mpetu otua tax tuo na ebu dambales no ya de ba mo so na mo dwane na mo ya demonstration na mo ye na mo hem na mo tintasuo pe ene ye ntua
enti munya sa ne ye bone no Ghana fo na se wutua woto yi a afa sika no saban hyehyɛ ne nneɛma ba wo se sika esu fe wo botom enti ono so se de enti amu hu sika na economy no mu hu sika no ena de bia ma kwan no se ya muntu ya moto eho asam stika de ato ase na asia no agenda 111 no is on process enkakra onimonyamfo akwadwo pon kroma se enkakra ekoso na raza kwadwo poku nso da ha se ena ono nso ebusa se so kana semu o se tigana pa yebetimi ade ho afiri IMF ho a yesika sembe gina so ana upese hu a na ne wakọ new weekend crusading guide for akache kope book no kope krata ni bito utobia ubehunu ensempewa ahinta ewomu anapedi ono so de baye enono. The Ghanaian Observer da obokrata no na mede ebei o say truth stance observing Ghana in truth eno ene na hote enso edin ne nsam na wodo no yedi kan buruburu bi so e wada bonkata wodo adi asomo no dada enti ye ha ye ho bebre enso e wo ho na emofofro bi odi aframu no ene wo kire mu se eye petroleum tanker drivers for no wonom e kire mu ese wonom strike atuate wonte ye no womo atwe dia sense kakra esanse aye abamu mpanfo no wonom akasa a mo ehwe nanim se obehwe no aye wo makoma so ade sede dia ma wonom enu achi osoafo na risk asem to ya so munyafo kenofori atamfo nyi na bia hai ene ono so kire mu sasisi am no kasai wose yase ya pai no se wonko no ko gina biase nyina mpanyufo awodo no okogina wo manamu na naso wonko gina Ghana fo yeso ya namu na wone mpanyufo atwetwdo ni akukudamfo ko kasa se de be ya awiem sa kira ya no yebetimi so ahwe na ya pa no famasibre chenso wonsem de obokatai ede aba asuafo hwe enwuma ne adanse adwumadi ntoto ya eso onimunyafo asenso boache ono so de atodwo chemsa ba ya krado so obahwe no akono aboa se de be ya ensu a sabi emuna korampa na nkrofo nso no good na petepetia eyirifa nkrofo ne oma no yebetimi so ahwe ama eno eto etwa The Ghanaian Observer. Ebusuya mamenfe we nto asoma weda inquisitor da obokrata edensam abapa na security analyst bi na ekasai wasesania dansen anyoma kwaso wokrom ha sei no ekunkum ene bambonsem enyina ye no ehu wose aban ne te nanipa wono no eba no bambonsem okasa fa honti ono obokokọ wa ha sei wose empanifo hwe ye pa na obetie se obi akunempna obi ayesei obi akotwe hu moja na no asane he ya kwala bi di agro ensu oto no mu di agro the bicycle di agro ya hwehwe akra ya hwehwe ne ye hu no ye ko ye na akra no ya che na to gata bi hu atwitwa ne part atwitwe ne moja ko wei eti security di abambo nsem se no ya to ape pa nti papa yi egusu ka ho asem panifo nte ya ene o blow omo opuni sunsu case yesese ya transfer case no ekokuma ase chance obi yare ne de ne koji ho asem ya twere ede atoa na Environmental Protection Agency one musu case da nsem bi nsembiri huru ewo honom a ene ye de omopani emfoni afia ho owura Henry Kwabena Kokofu ni mfoni ena afia ho ye no so ho asem ya twere ede atoa chama huntumi papa yokoto kwafe preference adaka papa yokoto adaka obi fu enya ni fu o ndisi fu ofu okoto ho adaka nyina chama huntumi obi atimi no na se twa ye twa bono no nyasam ketua koye dede wase no afo se ayi James Jaju kwesi loto kioso mpu oni dan ewo kromo wo frɛ NLA fo boss busa no a o se Jaju kwesi oni loto kioso mpu odam wo kroba eni animguase akwaba ye twa boni na cartoon ye da hey akwa obetimi adi ayo niweri ase cartoon uye bia obetimi ajeluwe Mr. Jailer ni na nado anamfo ni meboa
And Ode na baro. Order share ya pampem. Jachi questions. And another way. No. No so oba guitar. So on theory. Ethiopia. Baba metima bubu anwe aye. Mitwi me bonto. Ni ada dia me de wario. Kwen. Ena nanado se uni ada ja de ware. Tina ho. Nanado so police aba ponti. Wafa order ayi no pomana yom de box form kwen order in court ayi court ahudro mu no ena ekura no Mr. Jailer wafa no de hwu na pampa mu pe judiciary so judiciary mom da other form after me hu ni ye judiciary mom Ghana atemuafo no ene ya akwado benya asem picture ya dia be die obenya asem judiciary mama kuntument ene na da kwa kufu regina no so Mr. Jailer wa regina no so say master una ya judge come on kuntument ene wa kuntun wa gina no so no watama ba no Edia book James Jaji question apampam se pe e ka bibi o se na nanado kwa ka we ho no ena ya ho sketch cartoon so pe ombenya asem papa the inquisitor Deubo Kratan ya fancy ana asem ba ko no na omu nyina obi e tworo ne bro fofoforo asem ba nti no ye beda ase adwempa wo na wa asen no my rundown kakra eden na course wo ho de odi wani hu ne ye me da ase opanyini ja asen not ye jo opani abo don ku afo de di ka na tiefo ase na face ye dan payifo ase se ja ombo aya yeso yetimi ko twa mfonyini de ema wo mu kopie mu ho ye adwada no fancy tuanum kwasiada no but ekodu na ade asa ti adwada no yeso ye de ani kobo akohoma hwe de ekoso wo mpesua so ura kro no matimi say yes yesiesie nioma ampa ba election di mpuntunuma ba ye ura kro no say na kro se na tia na se ba election ba election yayi ti ye ura kro ni mu wie ya aja ni anipa de no mabọ chenku on the Monday no okọhwe dom a na wo ho no ma enya asem ketua obehu na nipa mienu miensa abọ chenku debate na chesom de ayantam so ba na rewe sem ewom ni se ukọ no mu ye debate na opese oni bi mu kasa wo de obefiri se ye kromafo ba nipa be 10 na no be kasa na mu be 5 ya hoho e bia 3 pe ana mu firi krom ho nti ubebuza ade kromafo no wai ti kromfo no wo fie omo dwun ho yes esa mo na mo de mo nya mabato bi a ye ti fie didi ana abonte so fo no momu no abeji achi yes eji achinye enti na akoye bibia ho no nti untimi nyina samo mo de ma wo no so momu fanga ji se aba no se na beko anase se na beko enti aja ye ni bi bubbo nkoma tietie mu na after that no ja utimi se Monday ni de obi abeka ne de ho no mabon se ja na wo ejina ni bia yomuti na ne fans asun sa aja adechen ye on the Tuesday na about order no de dika bebo about commission na abaso electoral commission attention omo ye adwuma no perfect because na said the year about oduru a but I don't know say bia na ye one constituency ninti dia they make sure say materials ya de beto aba everything aye available nti omutimi distributing on time and make marker say baby ameme kofa ye na de asototo form 99 centers ne die baby a start on time na we say omo start aba no okay nti said the abaton so we say kono so ekoso saa apolice fon so bo mo modern memi koduru wonom ya kan Sunday no metwamu fa ho mansi ho but you see say apolice fon no mu wo kro ni mu on that day no ni obun se omo call petrol ni ade on the election day centers bi abebo awura you could see say apolice for aye krado
and your center square because nipa mo nkyere so wo honom kra no ube wan police for kra nya police for best 9 no mo e wo honom enti omo ye omadwuma said there was omo ye but na amanfo concern ga krom raise ni say wo kọ ba bi ti say kumawu ba election na omo si police for ba no mo de weapons so bae I no crown pony to me can be bichero. Once I to me bo say, hey, I'm could need some bia, but we no nante sa. Who say woman na more normal. But say be a nebi warm and I am for your near who dia but the be a crow must be a 2 o'clock, be a crow more even who dear. And no the bisa uncle so I will more. Intiana ne bi mu raise concern before say about on be says na bi because one here ne dent afena mbo kwa kra akodia ne ade but na ye die nim say ambambo fo ne de untimi kyerɛ mo said mo ntino ya mo maba so ampa abato ne hyehyɛ so no baabi wo no ma one of two issue especially asen plus wo no mo no de course wo no na enye akono so far wo no pɛ na basabasa ye ma no home so na eno so no ye wo no metima I don't know men kan sa de bia ebe yo mo vigilante for na mo tete wo mu ni bi what was metro men's for mienu bi a omo so koye basabasa ye honom ene honom de tututu wokọ so ema bi mu pram ye de omo ko hospital ni ade aside that no asin breku na ye asin not omo district capital no honom ne de na ye ano baba ye na na ekoso ene obewu se wedi na no ano ntokwa na ekoso yes ano ntokwa na ekoso e wo honom a chese na no so honom na police for na bema na ma bebla na sia na timi aboa eti no so ne de timi ekosi eba ne basabasa ya obi a so far obi a hwere ne nkwa but obi praye tense nipa mienu e wa asemplas wonom asa that ne de atense bibi bia so ekoso kama said ye nyina enim na batu odura nkrofo bom trimpo se womo yakase menkwa akro obekọ ho enti hu sa arrest bi ko so a bibi sa so ko so sa a miemanim yetimi chi ya chi nipa mienu bi ba de na arre wo se sa nipa mienu kra chi omo so omo so mfiri krom ho arre ho enti ye chi omo so ma ye den yes on se wono no ko challenge ya wa wo mfiri krom on timi ko chese nipa so masi on free ha okay on se obi free anu ma wo nya right person na ye wo agent for so wo no ma wo munim ti so obi free ba be ka che so nipa so masi wo ko no on free ha e bia na se nipa no on to aba ni bi so ti ase ba e bi ofiri krom ho ba ne target ni se nipa ko to aba bi okwa akoto atia nipa e bia mempe enti omo no ye o magye so mbe challenge voters fo ni bi kwa sa wo unye kromani enti anu no de huro ye kakra baaye and said the police for dwuma de omu gisa ja omo akiri mi hu se omo se ja omo said the be ya na de pese ba no ombe come ne down nti no na atin so omo arrest omo na one guy bi so question ho se sojani ono so ye na age so ba beje ban aboban but a police for ni nyansa no nim die mu no omo hu se no sa nipa we on kan ye ho tian so mutim bo modern echom yes nipa mienu ba ko de on de community police na ono so wode ne ho jim because adwuma we community police fu adwuma ti ono so ye chi no okay aside that about ono ko so ma ye tutu wie ya nti ya tu wie ya ye ko kenkan ye no before say abane ye ntu wie ye no kra no na you could see say ye sha se ye bobo 2 3 4 centers bi no na afi no we say aden baby ya akọ de ya fa baby anisa eti ya tu wie ya no eja mo hwe ye boabo amana no kama ye de call coalition center ho ko sorti bibia kama said the so no ye no tin say ye nyina ye di ka bon ho nkoma na obo the reason why as not for meka say one mo etfo aba edema NDC anase Jimjachi Kwesan no metima ka say omu choose development of the constituency. Yes. This is the reason why in Tiamekasa. Obon said the number of people omu tuaba 2020. Omu na sa tuaba in this by election. Sure. So what you see? And it means that sa Jemjachi Kwesan ne dom no ma so omu nya ni mugidie no. And o share the number of votes onya compared to 2020 na 17,000 just say Jati question there no so te kakra but not more than 200 votes. Okay. Yes. 17,000 the go actually no o compare. I think some say drop I think 203 or 8. Yes.
and ushe NDC deɛ na MPP deɛ na ɛso tiɛ more than make 2,000 yes so it is from 14,000 to 11,000 yeah 12,000 sorry so it tells you say saa nkrofo no mtwa na we say NDC MPP fo no hunu say no ya nye voters register for saa nkrofo no mkwoto omo na koto yenti ye constituency ward man yakoye campaign we are going there to convince nkrofo omo to abama NDC in 2020 but enya saa nduma no mkoye this time quite unfortunately no omo nkasa nipa nso omunya 14,000 emu 2,000 asan free mu akọ NDC ho yes and he should tell you something eno no issue no see when eno na ama confusion see party because as I speak right now information I may pick it from the national headquarters of the MPP enye palatable yes it confusion see soro ho pa obo na confuse ebi ni mo ahya ase un say so be kai a enko for the new media grow ye metra nkasa keke o me be ka kire wo say enkrofo bi kabal bi minim so be kai sa ase bia kabal bi ekoso MPP ni mu a they want to ask general secretary omo person mu unifi ho dia omo de ye kwabena Japan yeah the same thing omo person omo de ye akwe the otisu sisi ye eno omo ni omo yi omo person omo de ye the otisu sisi ye nti unim it was a trap and almost set man wo asin not and ampampa o tom abo hadwene watom and you could see say a whole general secretary of a political party or you're so helpless and helpless to the extent he was shouting on top of the voice yes and then ya confusion because so the nkrofo be complaining amano ohunu kwan ya all faso asa no so he was shouting areho enti me koso no said they wo kan obo the reason why ntia na me wo the reason why ntia omoto abade ma jachi question no na me ka say omo choose development over money yes this is the reason why MPP for campaign omo de koye no eno an edo omo ba form said minim sa no pe utie mi a omo anko asing not no with a strategy said this is the strategy idea good no but they were relying on sika omo they were overwhelmed with the money good and they thought say at the end of the day no about one brenny beso a you betimi apompi sika na gum yeah near the win said yeah strategy no mu use wo kumawu no eno ano no mpese omo de ko ha but they no mu say kumawu ne ha no enye pepepe it they didn't go with any message what is a candidate no represent MPP or kasa what in ano kasa krada oh David ono wan kasa but on say one thing so no say omo ka kira ase not for no say omo to aba e de ma jachi question na ye be jeli no even mampanyini no anu mu no okoka no wo ho Mr. Jailer see e be jeli no there be mampanyini de I would defend him one kind of explicit say ye be jeli no no de ne ye anu ye a wo de man nsem bi akoso na ebinim say order prison kra e no mampani say na order prison kra wo kan ye to aba mo say na beda prison anu ntimi nya adwuma fine so that's it yes I have one or two issues with mampani nsem o kan ni because as a president you are the father of Ghana nyina okay enti be ka say yento mama obi obetimi na ya adwuma what are you talking about say obi of free the party no you should be at near amaketo kreku so kreku ebre nyina ye na no asem o kan ye say he can't work with the enemy you see and no crown you don't say it that's why that's here e wo tirim looking at position you crowd you don't say it enti o mpani be ka say montuma obi obetimi aba me ho abesere made a I mean what are you telling me you are the father for the nation and obibia was so about nchen when you said this thing confirming some be brankrofo aka say family and friends sure if you are not part of them you can't get close to them it's what I say it's yes they are kind of the people were like okay so we be jailing no yeah you say jailing cry na you be say another by election yes mo be say be ye mpuntuo good
that was ye to ama ne munjeli no niensa meto aba ne biem niensa nto biem nipa dodo ameka so omadwen sesan ya emo omkoto aba no ma jachi question and no it was the main point because yes because omeka tro say by election ba ye adwadifo ye to omo ne yoma omo se bi wo kra asimbire kunu kra no omo ankasa kromafo ne se o so obi bu so omo fini kro mutimi nka omo de asinfosu but through by election asimbire ku everywhere it is so my proud so asimbire ku yes and any other ni antuma je nyesa meto by election second once I chesika me nya sika gu yebotom na unim se hotels na wo ho nyina yes nyina ye ma and information aye tete allegedly and say NPP for koko G hotel ni nyina omo na nam yes omo anam asemo to omo de yede G hotel no anam na shi because NDC for beba abeji hotel ni bi na sam was ka say onzo omo free kumawu na straight regional chairman ba akokra de ono no hotel no kokko G ye no G ni nyina na otua ye e no ka kire hotel attendants for ni manager na ho ni say obia ba memo onje no obetua again ohia ndisi ni bia hotel ho na sa na politics so oma ho akire we ani hwe so unya baabi na and through discomfort state ni mu no untumi nya adwuma ni yie enti ebi ni mo ba ya abegigi hotel wo new adubia se and asin fosu yes hotel say wo asin fosu asin price so important ni nyina ye ma ye ma nye say ye ma se nipa koda ho ye ma ye tiaka ai nipa bibini na we wo gbagida o ka chem say one plan so be papa na free parliament meju wadi say na mo plan omo plan but omo campaign strategy na mo and on say they didn't go with any campaign strategy. Message behind who am the call strategy behind and Baumia Alan and sa omo keka ho no and so affect MPP and so affect womo sa Baumia factor yes because obehu it is possible ne ho anwan enye wonom ne yekoye it is possible ne ho anwan ne mu wo ho ne mu no enye no when general election but MPP was campaigning on as if say a national election and a year they didn't go there with any campaign strategy any campaign message they went there. I was surprised main way they call honey say they have the money they will pump in the money they will win the heart of the people but the no mu nimu so no say enipa aba na nsan etie radio TV and someone here come so no omutie etutumi fasika medada dabi obia pe bibia to ni botoma asidan aye bibi papa man ho tizo ba meji ba metueti ya video ba say imagine 2 million ninie 20 na say before 2 million on say strategy NDC for every suye when it come to vote buying now mean tim ga say MPP for nkwan etoye yes but man ba ko on so boys on say MPP for me 200 MPP for NDC for ama me 100 that is omomu ni abe oh yeah no dey a chance magi enie na say obi nya 1000 yes enipa me anu kra me nya so obi say baby afia me kwasue mu no I had it onya 1000 Ghana cedis one of the man is a yan chanu akwa jibi say we su wa adwuna benya there been purchase MPP for na na cheche sata yeah chese o different people obeji MPP enti in on no owie na wo down 1000 Ghana cedis why ya dia fan kwa ya adwuma owie yo yes our G20 had 10 wa ha nya cedi kabom so and obo me say this vote buying you know na airtime you know what the people were like they are okay no if say bibi say betimi akoso a any other ne ento aba ma na ebe jeri ni asan ba bi because obo who say enipa bo chenku ofia nya nhyiamu no mu di o e scan ye che
And this one, ye chema wani hunu. Physical. When you see a question them. Video bi ami hu ya na. Who approach you no mu say no. E bia wo be pay information. They will tell you transportation. That's all. Yes, no. 5 city bebre bi ani ya park ya de share police ni bi nsa. Video bi onye police ni oye EC official. Yeah. Ana o de share. Police ni hu ye no so wonfa de o de hye ho de mra. Mra okay. Edi ana oje. Areho. Now we NDC for they were smart say. Ye be yi. There be one more Now obi amompa ye by election should come to your constituency. Are simple. Hey. Obi amompa ye. Yes can okay that's can no. And yes can you say no. O made in tom to chama. And make just say as not for one. Say ebase ebia sebi manu da sumina so. Ya chi kwese be ko prison. On say omani be boka asa kwa by election. Case no make am say say case na I foolish case. Because we kwa the new kwase omo twe ho da we be. See mama say what there. The moment omampani Akufo-Addo congratulate no. And am who say case na foolish case. So they organ how you see. Enye case biem. So omo di ho agro e be 20 omo no mbe boka sa. Say eye foolish case a good news. But say he say so ekobase ye be jeli na. Ye onyeli no. On say one more yes akwakoto another election ho enti na me I was say me sorry gina bon as not for abaso what would you what yeah bro for because now why aza omudwene hu say impo yetuma no na se mo anyeli na in 2024 money say be bre say seat no ekwan bia so mo beje so putu mo say baba so that's it. It would say otimi kura twa no 1.5 years in Korea. Said 2024 be san ba. Yes. And am found sapan so. There be goose. I see no. And no kura wani sa be bre. E kumawu anke ye emo. Say no ya dey on to am. Jai. Ade a o ma ye no ase not ne de. This obi a ya na ya me ya ote amanyosem ase nkwa na promining cost wa. E we say o mo wani gi wo ho. Obi tete obi kuro be sori akasati ase no fofo no ono akasa oyare na ono akasa na dwene na wose yakọ hwehwem. Yes. Because now utua na edu ba bia timi de amanyosem timi de kire ho but NDC for strategy om de call this election no. O say e ka vote buying no. Wo mo instead of say bia kom be masika no. Wo ma amani sa o. Adwen. O mo to me ba o. E opposition life. They have the money, but tie. Ma make us am chiro. NDC win ye no. Enye message ne strategy bia na yehu no. One sympathy. Yes. It's a sympathy no kre. Sympathy. Oh yes. Another papa e kra mo tete yeah, because in someone be can da bre ne ade ba ko pe. Ade kra ye wadi mpa wie. Ade na mo mani ndi wie sa. Enti sympathy. Yeah. And a two. Sa LGBTQI+ propaganda no. Yes, propaganda no NDC for the coin no. And also boa but the issue is sometimes we do politics. But ade bi wo na oh yeah. We have come of age and was see a politics of decency. Because you educating crowd. Yeah. Etu be ka kire me say ye to abatia ja chikwesi na Charles Opoku ba ye beji LGBTQI atomu a uko parliament ya o de assuming pokra say papa ya wini o Charles Opoku na wini o be kan MPP for ho omo number de be say be 137 tell about free one jo do you know so much watch him kumawu no abeka no abeka ho enti when on be say nyom 137 138 into ono be kan ho fan say be 139 see 137 yes now plus independent into 138 into yem fan say had ye kura Charles Opoku no e be kan ho a 139 136 yes yeah 139 136 yem fanye LGBTQI into and even here 2/3 means you should be I was say MPP for you should be able to convince NDC for no be become ho ansa ne age atum it is all carry message wey dey call e go ka kire obi abrewa bi oti akura bi ase anase ba bi obi say wotuma Charles Opoku a ye beji LGBTQI atum a na I don't see the wisdom in this thing.
but omo dey win here enti and I mean cano it's something I was saying nyina me ani ko ho so obi the propaganda dey ba be campaign you should be able to question the person say wunia na wo kenti ne kwan so ano no obo on say question obe question but you say MPP for am message papa bi anko a omo dia ne se sika hwe de chema wuntu bi ko ye no odi asa no o che cement I mean this time no otadaka and utie mu a campaign no omo de call ho no everything was planned at our national office in America and omo de ba yes and omo neglect constituency omo no wo fom omo no te ho omo neglect constituency for constituency chairman constituency organizer constituency secretary youth organizers e wo branches na yi omo nyina asi nchen omo kran omo kwan mo makase and omo operate owu osun da ya omo operate from the national office and a chairman wuntumi say ne strategy no ko use wo kuma wu no yo ti and why you kwa de nya news e won de mo stronghold na a political party mi ntwa no a political party ti say NPP mo na mo de yi mo taute mo ho ye ba no IT na mo quality resource omo so omo system na crash NPP mwampa crash me ebe crash hey because I don't know me NPP say ya na me say say ya no twabra ne be yo mama nka asem 2024 ho na o hwe say NPP your friend say NDC for ya so omo de omo abon no omo am de ye twamfoni so omo de omo abon mu ntimi kran quality resource no omo system yi na ene pa so on say obo ade bia yesu nyansa ensuo de wo kwa na bibia jawo sabi meka so omo sua ade if say omo de sua ne say ya na so omo be ne de I think say ebe boy NDC fo omo sua ade omo sua bi nkan ho pa because NDC problem ye say kwan mo fa so a emane yankeka momu no but say omo bi fu apani oma yes na make no apani oma na me one thing omo de call ho no mama ni anye ho any LGBT yes I know the obia call no na they have genuine messages what's omo de call because we call rural electrification baby NDC 4 time 2012 omo de see ya kurasi omo de see say ti say bi aboabo any ye electrification na di duru ye enkrofo ba omo ntimi nto aso bi ejinka mokwa no we no nyina ye messages am betimi akoka na okoka say LGBTQI ne hwan I mean Bacho Mr. Wa obo mama fa sa kwenya eso okay enka nkyere MPP for no say so say omo de ba omo ya beba ni e course wa sen no fi omo vanya example enye so omo de ba omo ya beba o nya delegate for no ni etie ne say eno de do ma no eti say so omo de say omo edo ma no so omo ko mu tirimu nso a u say na no betena ka kire wo say na no betena ka kire wo say Yera Ken NPP delegate yi omo ko yi onwini bibia sensi enkunya adamu nkomo adani o mese ade na dani sandania no wo de ba omi aba ebe ye fekeke and onim se na bi abepa me tete so abepa yi chew me ya abepa nya se no credit okay abepa chew abepa land chew hwedom de ye papa yi it wasn't fair it wasn't fair at all hwedom de ye papa yi wo ayi mwa hu no mwa se mwa hu no it's not fair muntamunyo na je say de mo ye no ansan na meka say alan ba omia no enso affect wo mo ho yes because if say the way yes na say me wo kromo na bia me alan fana ade amu ye kura metimi de ho abufu akwato abaati awo so hu oh yes ti anu so affect wo mo second di so nkrofo wo ewom a free yakuto nkrofo wo boachi eja nkrofo wo yes it is a national election and e bad yes and ye beto no based on that line yes ti anu ha wo mo and obo asema da bia ya kan say wo ma hwe ya ebi obi o ya MPP ni now this is said there omo ya MPP for na nkasa nkasa omo disappointed no don be so omo nkoto aba no sa esi wo ho because MPP stronghold no omo ankoto apati ni nya gwemu pe asema yes and na ha MPP for no no baby MPP for nya more vote no omo ankoto se omo akash ne wo omo ho sisi ya no so mu nipa
Chaso mo munipo. Omo akase no wo mo sisi ya no omo munipa. Etimoden omtimoden. Omo nso na omo turo support de maba womia no. Okay. Enti eno na nkrofo de ho. Man nankasa ye raba womia no ne ho nya hi o. But sa appointees no omo ho ye hi no a. Omo munipa no. Omo ho hi ne nkrofo. Ede be ko so abade tia man. Enya no kreo. Mutumi to ma papa dia ne mu wuo mu ano. Wuridi ade no a. Bedane. Ye ra jombo adusu ne ne ban no e course so pepe no. Ana e reason no. Ene gusu aye course. Ebedane o. Ebedane so ye nwom. Ebedane abamos. Mami na maseme koba ye wo nwum bi a obi a request si yemfa man NPP4. Ye koba ye be body ama wo mo. Yati. Eyi mo ntie kakra bi na fe mi na me homra. Ghana Adisie Oboba ofore amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. Enti yakoba anwum we ni ebetie enyi fidie ni mfiri ha no mo ye ba sisi ya ba mo wonche bia mo chia ho Kame wonche we ya ne dia ye fantos na chia ai fato ne so 1 3 try away. Okay. Hey. Mamintia. 3 2 1 action. Ghana de shemamba. Media mesra wa hemfa ha. Wo hu. Eda meso. Eti o camera ni. Okay. Eni. Yes. Mishem. Eti happy birthday Sronko kra. Enkoma madam fo ba ko emne de ko SS. Ahenkra Cecilia. Ye wo school na wo de shaita. Ena your birthday. Gewe no meka sa meka ne ho asema de be chiansa. Chese o mu ku hwe mfo obi anya hwe wa brabo emu. Chese na ni mu ne dwa shaita ni mu ne dwa onfa ho se obehye atare tenten akwa ba bi a eyanko. Chese gewe na se krife ewo woni mu ani ade. Eti shaita happy birthday senia check obi an me yada papa on du chese on check obi a wa brabo emu. Baby abeka se menko no obeko haba. Eti shaita happy birthday Nyankopon nya wakoma so ade mfa ma. Ne wasre bia wa Nyankopon ho no. Mesre se onfanye onyema no nya wakoma so ade mfa ma. Happy birthday shaita 1. Okay, enti shaita eda sibebre. All right, ye betwe ho so abaye ba ye to aso ebusuafo. Asempepe bi amati oye asempepe bi amati offer oye Asem papa be na watia offer oye ye di asem de no oh minua eye HJ Africa domini CSR Ghana heya eno makabom eno ma me how to atwa nei metu sa nwum yo o makofa organic fertilizer ba eye wafuo ni ye esiesi asase epammoa na ma ono ba no eso doso kuafo ni ene fertilizer ho ye din ye nya bi kura nto ebo no so ayetare eno so tiri mani esanse offer kakra bi bottle ba ko 2 acres ebeye ne kama na be so se doso enu ntina me bo hu dawuro ediama Ghana kuafo nyina se opo ma kira kwan a from 055 5592707 and I say 05045944469 any baby a talk ya hu ni o ma bia offer organic fertilizer as a papa bia ya tell offer oye offer kakra bi so no ba no e be so driver
gyina na fa me kɔ ɔbɔ adeɛ ɛnsa wom herbal clinic na memfa m'ani kɔtwa mansa kɔhwɛ deɛ nti a obia de ne yadeɛ kɔ hɔ no mu a wɔmfa ne yadeɛ ɛnsa mba fie bio na onya na yaresa wɔpɛni bɛsi na memfa nkɔ nanso kwadwo a yaresa moyɛ adeɛ wɔmo sa yadeɛ bi a ɛhaw bia wokɔ a wɔm bɛsa hwɛ yadeɛ bi te sɛ stroke, hypertension, fibroid, infertility, diabetes, hepatitis, hypertension, sexually transmitted disease, prostate cancer, infertility, anaasɛ mpo wodwale a na wuti wo ho saa wuti wo ho gɛgɛw wobɔ wa kuhu mesrɛ wo yadeɛ aka wato dɛm yadeɛ bi a ɛhaw bia wode kɔpie mu ɔbɔ adeɛ nsa wɔ mu herbal clinic a wɔm bɛte ne tɛ sɛ yɛyɛ funu yadeɛ anaa wuti pae wo wontumi ngo bɛma anaa ɔbaa ntumi ngo ɔbaa wo ne bɛma da wo wontumi nsane wɔ bɛma a wode bɔɔso wa no agye mu yadeɛ bɛ ne ha wo wonase na ataatai anaasɛ wahohono mogya brosoɔ anaa woni mogya w'ani ase yɛ fitaa sɛ yɛ nkorodo yadeɛ bi a ɛhaw bia ɔbɔ adeɛ nsa wɔ mu herbal clinic timi sɛ tɛ sɛ yɛ 100 cedis 120 150 ekosi 200 Ghana cedis ɔbɛma ho adura akɔ akɔnom ama watumi anya wapom di amapa na sɛ wokɔyi folder wokɔhu doctor yɛyɛ screening ahunu baabi a yadeɛ ne hyɛ ne nyinaa yɛ free metwi ka wɔ kurom ha obia fo me hyɛn a ne ho adanse nko a na odie doctor no ɔyɛ adeɛ wabene kɔna kɔgye ayalehwɛ ɔbɔ adeɛ nsa wɔ mu herbal clinic ɛwɔ akyem ɔdan ada a ɛbɛn masalachi so mills wɔnom pɛɛ number no ɛyɛ 0532333372 Ghana adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Me pa choye da se fidie no da so da ha na utie yen hyene nso mache eno ni dwumadie no edin your most authoritative social, political and current affairs talk show mache eno ena yeguso eti nkonwa kese so a yedi ho chia me de ma wo no most syndicated of course aha no ye analysis ne ma wo tie ase near your things so the corridors of influence and so we share with you. Send a be on to be who near coso my Ghana muhanamo, marching no, idiame just so obo ba ofori amanfo. Yabakwa humane so na yani ura David Kumi Ado, Akwachuchi and Komo Oye Executive Director, Edema Care for Free and Fair Election. Ghana, Yanenko Chinkomo, Ejade video team in kind of FM Senior Marching. Na bibi aboko de great nyame adom yen so ye ho ye papa nti ena no ye ba wo nchen no bedi nkomo a na o kan sem bi se electoral commission yenyen ma wo momra se o mo be ye registration foforo na so so mo hwehwe mu aba be dedi se electoral commission ye registration foforo ye ka kire wo se send yen evidence a kire se ampa ni awo kan enye bosirimuka o sende de ma yen wadaromo sa asem no ma pursue akwakoduru henfa yo me da sebe me tiao etia motie for nyina through your secondary sources no yen electoral commission ekapa specifically Dr. Striboko, the director of electoral service or electoral commission office. Na yene ne bisa na se atenti na asuma we ekoso ayenkan se obia na Ghana fo nyina so enim no o si o eyade a omo ya ma omo ana omo kwa for contest for NDC ne NPP primaries no enenti na omo di betma ana e ka che omo se lo bia no a ema omo kwan se ese omo yesa and international for now, Omar register, Omon delete Omodi and voters register in. Interestingly, let's a commission and yes, and it's an anonymous Casa America say, you call as not about monitor elections. You who send for 5 days if you are on. But a better political parties now about only a sure say, down for no 5 now for full. For 5 no with the other team about to whom elections no 2020 one count swaba man swaba and you know this is a lesson onto the electoral commission when it gets here then I am not the trust and confidence I owe electoral commission I am not a copom
say obia ye ecosystem of wisdom. Aye ni pay in from so way home. But the most important thing at the moment when you do wo mu bebre aye say ye try one thing this one over corrected that mistake no. Aye say bia obi mpe electoral commission asema na be but ye try one thing no they didn't correct that mistake. And no na dey that ade no call I think not we income to me wants to be kobaya and ka de sombo no be electoral commission because yeah ye try one thing so don't be dey here be bo man kan ko o man here. Okay, all right. Per evidence or present to us no clearly mo nyina so nti mo adwen ho say ebia ye be kokra ne akwa somra no nso ahwe na ya hwe the position of electoral commission any jumedi anasa na muntu a omutu ye. Well, we are requesting for the voters register. Say yenfa voters register and then the electoral commission will not from there. Together with them for omo register any na your 2020 voters register. Yeah, that compare. I just say indeed electoral commission I guess even after I think not by elections now. So many years they will pursue the matter. Okay. And na near bayan so see the besi ha na nyankopon ya adom a Monday ya nti yese mo de official letter beba abonten mo observations I call so asin note mo di mani kodi akire de mo hunu ya mo de nyina ba beto abonten ti ye betwen na Monday no mo de beto abonten a ye mpre yen ho ennom nkwan wabra ye wu fufu nti ye de besi ya Monday ye beba na ye timi ahwe di no so ho komo ye da ase bebre. Okay. Yanura David Kumi Ado, Executive Director, Care for Free and Fair Elections Ghana. And Ekoto Chin and Komono. Yet was on a fee, Yaquanim, a young one so say a ne. Yane or watch more down. I say, being kind of saying, I think I can't more down base. A band sounds man can use one. I say, my tent ni pussy so. And now a Ghana base. Na me nyusu Ghana base. Yane onyum tuni baako a ofri yen yankasa ya chim odan ha. Keti ebebo nkomo anopa yi. Ya ka kire se akonya na yenya no we also share with wo mo enyankopon ayo madom talent no wo ho. Enye nipa ni nyina na wo nya opportunity no. Enti se yenya we have to share with obi nso so na nyankopon fa ne so. On fire sooner adoma chede ewo mumu no entimi mpie ana ne apie dada no kra no nso ye na ho adi nkyere adasa na omu nyina nso form ani ne akire last week ye ne me ankasa minipa show money ena ihia wa habɔ nkomo ye ne keti sɛde ye kan ho asɛm no ye ne keti ebehia wa ha no mu ene me no ka sɛ ɔwɔ ha dada ntie nkyɛ wobɛte ne nka ma yɛmfa sedanko fama HJA Africa and a woman de organic farming aid offer ediaba na enano meti TV hona mehwe akuafo yi omu di adanse edifa offer yi fertilizer yi eho enam se ampa ye di kan ewo ahanomo miankasa maka sansa na obi edi ne company beba ye beji atum sa ampa henkan ye ni di dwuma no na kyese wonipa no ye tumi adoso ni mu pa hunu se de ode ba no ya de a ye papa na wo hwe nkrofo di adanse offer fertilizer no aboa no baye na ye bisa ne se o ye sure se won konkoje osofuo lamuji bia meso kokoo ni so se da bi eye ono ankasa ene wakoto fa no fertilizer no na me se okay ene akuafo a mo nso mutie me anopa bi a meka offer ho asem kire mo nso nhwe na ne besie no momfa ho adansedie emfamra offer fertilizer no eye papa ebia wutie me odo emufuo eburo cashew mango cassava cabbage tomato onion watermelon anase ebia cowpea granite yam soya bean oil palm and I also so eno ne afu a wodo a me kanfo offer fertilizer no e de amount Ministry of Food and Agriculture and Environmental Protection Agency agia tum se yetimi edidi dwuma
what they offer 1 liter per ebegu cocoa odi begu no ba ye 2 acres eso amana so do so 100% Ghanaian and inti ya no ahye so e de amame companies ahodo yi okom ho no mo awon sabe kemi anase chemical shops ahodo ya medo mi betu dwai okọ ho no mo a obenya bi Tales and Details Agrochemical ewo dan main market ho odan dwa kese anim okọ ho no mo awon sabe kemi Mr. J Agrochemical ewo abenase asama kese nso ye be ko market ho no mo a eye Farmers Home Agro achimodan ha yi anso ubetimi akọ ahoto agrochemical achiasefo ko Biski Agrochemical na new abrim yakọ Magina Agrochemical yenye won nkọkọ nso ye ko Harfit Agro ene Crown Filling Station ne die nimhwe eben Oboba FM eya na wahye ne nso sanso na Francis Agrochemical wo abem ye ko kede a asoye mienu ene ye bekọ kede no okọ Farmers Choice Agro sanso na Maranatha Agro okọ ho a wonsa ebetumi akabi nyame nae agro ewe kwiase kofodua for Chester Agrochemical Eco Plant Gold Agro emum na fe suhum for nso akọ Chester Agrochemical buadua for Eco Showway Agro na esuom for nso akọ K Danso Agro company anase chemical shops yi okọ no mo a onsa ebeka ni nyina ebi obefre HJA Africa ewo 0257 315132 0257 315132 eye number be friend yetimi ajo so afei ye de asedane bi eko e de ama Jubilee Hospital anopa Jubilee semen kancho so apomudin ensipin sita e wo se onya akukuduro na wo ba ne ho bra ne ho sanse omo wa abotre woni pa ho a free OPD inpatient service laboratory ewo ho pharmacy antenatal sanso na ye postnatal care theater wo ho maternity wo ho awo kan wo yire a anase wunua ba bia fa ne bra ho na nyame mfa yen so enso na sumdwem ultrasound ECG scan enso so ewo ho no mo a apinfo no ye betwa na ya hwese abofra no de yi anase onne yi ebiom emema no so be check wo mo prostate level ahwese bibia ededa na kwan so wan hwi a de catheter beto be mem nyankopon pangu abra Jubilee Hospital ewo ho sanso so na wani eye wo ya wani onyo how bi wo ho posapose wani ni saa onso so okọ Jubilee a ye behwe na yetimi asan ya de kama wo se ye ma wahwehwe ni wa de be ma wo se futuo keke so ne de ma wa eno so ye behwe ne yetimi adi ho dwuma diabetes and a hypertension and also so yebemo education no kama ama also so wehunu kwan befa so obedi aduane anu mu nsuo ne nyoma hodo a eka ho enyina canteen wo ho aduane papa bi na yehwe edi ho ejuma obehunu yen ewo odan boabo amantra bridge ne so ye national health insurance sanso na private health insurance ye gini nyina obefrain was 0244 575799 0244 5757 0241 784645 0241784645 number be free. You running ambulance service 24/7 offering ya beba na ya baba be show afi ne krakra mu yemfa seda ne bi nkonfama adubia se men kan chew say a birthday cake and a ope wedding cake and a ope ana brudu type bia kind bia ope no so okone ho no awon sabe kan from tea bread edin nemua sugar bread ne ekeke ka ho nyina no kwa adubia ho a won sa ebeka bi donut your meat pie and your fish pie and so ho rock bands e wo ho pastries bia ope no okwa won sabe ka bi ntia Friday e bia na occasion bi ba so a eya mon kwa adubia ho be ne kama de ama order no oye very fast ne niema oye nyina so eye so good obe friend no 0547 788539 0547788539 ofred bia eyade a obeje wo so nti program bia wo ye occasion bia no freno na ontimi sort out owo achimabo wabo Adotei Junction a obehunu edubia ewo eya na wa hye ne nso de amame Ghana adisie
Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, enti Simano aduonu ensia na agba pa no pa nonkono ho. Mache ene dwumadi ni din ofreme obuoba ofori amanfo. Ye senka ye be through a bit light on Asin North after month of it na fe ne ye course wo ho no ne yatimi adimu nkomo. Nyankopon ya adom e bre ni nti ye pushi dia ko Monday information ahodo ayensa kan nso ye de ni nyina de be ma won and lessons ben na NPP and so air draw from Asin North NDC in particular almost so lesson ben omo draw the film Nyankopon ya adom Monday ye behwe na yetimi adimu nkomo de akwa akiri sisi ade serem di kan ka kire wo no ye ni yenua be ma keti na e ba bebo nkomo wo fie ha enti se ne be ya behu sampo wo fie enti no tie wei ye ba Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. A train home na she see me punk up pentem. Be my pen one pass them the adantem. Don't Elijah Bermudia na point na tinsem. Mikita shawo for woman just say my one in champagne. Ya to apete papa man ya to apete 194 ma member dia chire wan twe ya wa bwanene ya hadwene I had ya sa ya hadwene ya trap hard ya mistake ya shia kotia ya yamene what we do be give and take we know the law we stood the break me who will hit man my genius and Darius kid a quine so we all get space when the bia and say me test why we did because plan okay enti o ha mo dia na was say yet dodo no adi free ne ho enomo last week I think about 2 weeks ago and na ye ka say me ka kire producer say won hwe kwan obefa so ode ne beba me tie ne nwom ba akopɛ ene fa me ena me so won hwe na chi kwan fa ne mra me nwa be ma pu moko de boko mebra menga okay mebra peni boko udine the saying 2 hype KT yeah 2 hype KT enye tintin dodo. Oh, we say edini KT, but to hype na koye family name. So ati ase ti ye de beka ho. Oh, okay. And say ye fro ya fan say wow din na we de abusunya din aka ho. Oh, okay. No. Okay. All right. But we din kan the saying. If me Johnson Ajiman. Yeah. Ah, u fi odan ha ya. Patwe. Oh, okay. Fi odan ha ya. Ha ya no ko school atena. Ha na me ye me bibia. Oh, okay. Ha ya na me ye bibia. En kan de nansen ya na me ko. Yeah. Music ni ti na wa relocate ya na say adwuma bi. Bibia ka ho bi. Say on say wo mo a music ne crampo sometimes unhia baby a obetimi ayo marketing eye and obetre wo shim so I say fan say wo central region na say ubinya marketing strategy no e be stable wo ho a also movie called different region a obetimi asan sell wo ho so cause one place a untimi push craft ni intino mi hu say oda metimi aye bi kakra nti ene ma men capital ati ase ho na bibia fiba ntino ene me kohye ho no na me push wo ho so a nene timi all right ene mani be mu ti sia ne wo ho no mo se ne be ya wo toa de wa hyase wo okay all right every ben na hu se enwom to ye madwuma nti ma menye enwom to de e kan say mi wie SHS no ana me fa enwom to serious but na me panyum un say no kra ni nyina ne say ubia bega say mi swa no na me panyum ana say ubia panyum but ansa obe hu say ewo mu no na wa wote sa nka no e wo say dumre bi na epie so ati say obo ode obeto nkofo nwuma ai sa kwala opese otoka unama obo hu na ka bisa koba bo ti mi swa me ni be 5-6 years na mititi opanka mo brafo ni obi ana mitie ni pa minya me ye ba me hu say Charlie the how no pa na me pe okay ti bo am force sua sa me be hu say arozimo me basro kakara me hu say arozimo so na me ti me be wo mo de ba na me ti me sua na me say there be edrumre bi school time na me say Charlie boys ye bi me ti me aye me pepa me ti me aye
the hian say minya betre na masua nti JHS na msha zem church 1111 bi na mbisi esua kakaka na mse SHS die on say SS die ho na influence ni nyina o e ho so bi hu say boys a na tonwum ho ni nyina no omnyi agege din enwum ne so a na enye say omo amonyum na enkofo die omo asua no na omo de gidin na mse de bi obi die bisua obi die amebre se mia me ni tro me dia enu dia me okay with that nti ene sa dia ma mia me ni tro bebri na me nyete se omo a omusua nkofo de no nti wunim ekoye te se me de nkofo me de na me tro no competing nkofo de enu na ebe boosti me de no so ati ase because omo tro no omo ye mpenifo de da ana me so me de me try se me de be competing nkofo de nkofo a omo wa anim de nti enu na ebe ma me ye strong de na me no na mse Charlie me school na mse ndabi okay betimi aye I have to do it okay betimi aye you have to do it ye wo metimi aye na say wo de vim ta achiri nti wo de vim ta achiri why o genre of enwum a wo ye na ye den okay me start as a rapper yeah okay na me rap na me pe cause I know na achieve me right from the beginning. By nyom to no say the more wunyi no na the more usua na nyom so anaka say dynamic so ati say so tino me rapper ba sisie no masua ne ma bibri akeka ho am timi senge kakra ne ade but favorite yin pa ne rap no me rapper yeah okay me address o saying as in rapper KT. Oh yeah, rapper. Okay. KT the obi anim so a rapper. Obi a onim me bia anim say KT a rapper. Yeah. And you say music no ka ho. Ho ne makakra be ka ho. O de me fa sack cry example. We say recently the drop about Yvonne Elseway. Ono aye ono ani hook. So bit me afre obi amana obi the rapper about ye hook kakra e hu say singers there wasn't care. Oh okay. Nti ende e duru ba bi na wo say we ya yeah, wow be sure. Okay. Nti how long na wa to nwum ya? Okay, professionally they make us say 4 years. 4 Yeah, 4 years. 4 years. Debi. 6 years, sorry. 6 years. Yeah, okay. 6 years. Okay. 6 years. Okay. Because me SHS no, and I may be no official. Yeah. All right. You both din out down how be anymore. We are big or down. Obi anymore. Eji obi a afi na waba. Afi na waba down. About down. Anu yeah. Okay. Thanks to Kophobia mo so mase kasapa mo ne he mo put on and talking about say wo the dankrofo ase no o da record label so and I say for now there one what record label so to hype no and I make us say family name to hype no ne record label no yeah okay say a family so say no any crime what do you mean by family then say like a record label no na family and say can about whole family and it's not about say yeah music in quantum am say family no a whole lot of I don't know me who say na me chema betia say your music side your business side there were different nyina man any different no family no so I say okay we make us say personal family na wo kan ho asem okay so 12 on so my family ntina me kan sa enya nyabote na chiri mu mayen o maame o papa o sister mo na omo form a record label na say senator David ni na me pese mi hu okay say record label na about family now yeah record label na be family ntina me pese mi chim sa okay Matthias here also your rapper here na say kasa kra hu hia bebre sa sure nti o say rap bi na yeti ba me te wonwum ba ko bi ero na chi me ameka so hwehwe wachi kwan fa wo mra enyum no me friend saying eden budu piano ana budu piano yeah and I know if you ever who says say I'm a piano vibe no aba system nim and any trend there was so and me be who say Charlie obia yeah I'm a piano me so betime the creativity kakra and say we rapper so only creative kakra nti me budu no me term I am use and me say there be I'm a piano and you say me yi amani fi ho kenya oba am fa budu ne mbe hye ho na embe ka piano ne ho na ne enye enti obeye no kakra me atie alright budu piano wow okay enti yankwe yeah brain
T's on the Emma. Yeah, do. Where you piano? The appearance 10K will be to me. A hair throw, offer while will be winning. Enye kasa yendi kumi make beam. Mo yen kura mundume. Branding, yemuding, Samsung, yahonding, Emas, yajawadin. Fawunsaka wuti kawadin. Odan 4 bar won to me bidie. Choki when him to me a semino. Since who could be your tidy depends, your tidy kunim. Nefe. Again, gear nefe. You really are nefe. Adia nacho. Nefe. Ampa achime. I hadn't a chime no. Nefe. See you know so on what you are from me. Now and you mean mumpet TikTokers no. Nanko find Yes. So me ampo me create asaka krama no. Wanga sa ye. Yes, asa asabi wom sa. E nyom yi bo wa me ehunu hwe. Okay, won share the video no. Yeah, viral video amanyom no. Sa. Yeah. E YouTube sisi. So one na wo sa ye. Me ana me sa ye. Enti ene ye me hwe ye. Sorry sir. Sorry. Ayu my mic ni so ma no. Ma so ma no na share na. Okay. Ain't yere too hype KT and it will fear the best nini who could be a tidy pass with your tidy nefe ya gengi nefe you really are nefe adiye nacho they say ain't obeshase na Facebook for no so ehunu asa no na omuntumi nye bi enti 1 2 what shall say obeda yemkumbu mana wobeba we sure ebefa okay enyemu we ba wobesa ba no yes say asano say ewo ni fe ho no ntimi e ho no ha so anu ni picture o de ye part for level no ye gengi anefe say you really anefe ade na chill nefe we na kumase for friend say o toge ba ye ne fefe film oh okay today the answer no question it more than for my friend say there nefe there nefe oh okay kumase for the omo friend no ye toge oh okay okay enti na je say no obe toge asa no ayi a o kan nyina no obe toge sure but odan for the ne nefe na kumase for the na toge okay enti 4-6 years ni na wawo enwum ni mu a wa rap a enwum dodo sen na wo ho no mo professionally no me wo some calculation because na any doso endorse ba say be say me kai the exact way because me wo a whole EP all right you there off head the yawo kai bia je fan say be enwum professional me wo be enwum be 20 be 20 out because me EP almost 10 songs or something so okay until we year no ni singles are my e ka ho a be 20-25 video okay all right enti what you wutia you record label how's the treatment we okay yeah I'm cool with that unsa ade ne say bia nye perfect ewo bibia wo what I say unya sisi unya ade e friend perfect say label ni big say den senia wo pen no bia unya ne senia wo pen pepepe so what I say kwan a wo pen I say pace wo pen no bia no ankonya ne saba we obi a pentem say tinchina was say me ba out in tema the one when you be so you get me see I'm okay with the me ni the question I'm very cool last week in that show money wa ha me bisa ne say ya address ne say ye upcoming artist or you okay or say I also so yeah I'm cool so see me A list artist into me imagine afina meba okay me ntimi nkoka say me ne sa akode ye pe okay what you so afina over untimi friend say me underground artist because enkofoni me Accra baby enkofoni me just say me hit pama mindu so my yanka say oh VGM before I recognize me so what you say you know me imagine that oh okay sure okay all right any problem how long na our record label ni so and if contract you mo how you know be deal also
Okay, you say contract side sensitive kakra. So okay. No, me. I'm not talking about the content, but is it duration here 5 years, and also sensitive. Yeah, I think say 3 years. Okay. I think. And what was you saying? I think me 1 year muna me way. Yeah. Okay. 1 year muna me. Okay, just say another more years to go. Yeah, sure. Obe recommended the ama wunu no mo anyum to fo aka say yes, omunya record label omo entiase no mo nkoso. Yes, so we cool with terms and conditions now. Say kwamo fa so push you okay with that there. Ni nyina jan so and me can say much record label ebetimi aboa o in terms of promo part. Artist nankasa wo ye di na ya gina wa also. What you say? Because you see artist betimi blow without record label. Adosun po. What you say? Hard work, consistency, and betimi put you out without a record label cramp. Inti ye fight it answer ya pre-record label. O build ho answer wa pre-record label. What you say? Because crafting and selling ya obi amba be invested. All right. So what you say? Mate ma yenti onwom ne kakra na afi ye meto ankomo twetwe no so e wa ha me patcho afi na audio feed na to ha no mo aya na wa hye ne nso. Maakye live on Ahenkan 93.3 FM. Yani 2 hype KT na ewu fie ha yenti ne nwom ne kakra na afi ye meto ankomo ne so. It's 2 hype gang worldwide. Yeah, Brian. It's Lawrence Beats. We what friend is saying? What friend is saying? When budu piano no. Budu piano no. Oh Charlie sisan no. Foforo. Boy, appearance 10K will be to me. The head to the wafa will be munni. Yempekasa yen connect people. I got one name show boy man, KT. We are better. Boy, you see the dick one. I was coming some more around with that. So I can't. Yeah, but some much put down. Yeah. I'm proud. Okay. Yeah. I came home, na shit, see me punk up and tem. Ben my ben, I won't pass them the other them. Don't. Elijah Bermudia na boy na tinsem Mikita shawo for come and dress them and one in champagne ya to apete papa man ya to apete oh yeah sing along okay ya hadwene I had yes ya hadwene ya trap it hard you mistake ya shiakutia ya riamene what we dey do we give and take we know the law we still the break me who will hit man adwene sin Darius Nike the finest song we all get space when the beer and semi taste where we dey because plan one day we all go yeah mama nyama na dakamu ya show mtiama no mtiama wako nipa bakecho down home feel unsa obi baba bejo tinya matete na moke kamini muadajo ya de sa ube una ya tu yete sabe info ya kojia ni anajo munko sonya ya sa ube ya fere sonya me kanisa odeni ba yeah munja ya honko de ya de beba no petututu obisa kwa ni hu susanso na no asem dudududu na ye se ho ye ni ye ye be ye wade a wo befu achenkwa na me no bremu wakata me de ni bie beku yeah we dey like we no day abemu buo de no way we need a horse na ye di ba no say okay but ade ba kwa ma steady so ne say up and coming for no mu nyina anyim say ya na moto a mu de hye mu hu nkran ya why yeah the situation ya nipa wom na yanyum what you say because they me film no e bia na the same situation kofo be brain so ye den film what you say because enya me nkwa na me bre enya ye anyum to fa ye be enya ye nkwa na what you say everyone corner ho send your mind craft ye crowd ye ye anyum aba obre ho asem a hit more what you say o kan kofo asem ma wo mo nti sa na tie oh okay so we are upcoming now be catch o tonyum ka say I pull up in Lamborghini, pull up in Bugatti. Not me can bicycle type crown we say bia. Oh, Tonyum na ma hwan. Nti sia de sa anwom no sack mu no bitimi ato sa anwom. What you say? When you ho no, ana wo kan sema fa sika ho a any problem with that. Because when you be ukra. But me no ka say oh bre. That's how to chichiro re. Ha, sanity. Mate. Tease on it. I would up on the beat. Fim. Where them a chat to let boys no go change. My boys never go change. 1,000 years, they no go
go change. Your bro go tell you that go for gold. Chairman go for gold. The girl the eye you go for gold. Time no day bro go for gold. Hey, go for gold. Chairman go for gold. The girl the eye you go for gold. Time no day bro go for gold. Hey, you sure say she reply the message sure. Emoji the answer the essay. I hear say you mean now for decade, bro. Who break here, pass me the tank. Hey, boys will go push you to go. Same boys will go give you the code. Who's one where you never secure the code. You fail boys no okay. The low. Feeling 80 said I was a rapper. I was say my teen sem kakra. Rappers they say I'm can sem. Sure. It also me a teen sem kakra. Enti oma will beat and I will corner raw. Oh, it be why you be ready on? Okay, inti any also why you be ready? Why you be ready? Inti yanko. Too high KT. KT son. Yan cancel. Me tibi na me pam bi me ya ye. Twe de bi na me de me style bi asie. Me pese mo ka se mo de guy bi apie. Me ye style lunch na me de guy no we bi. That's right. Ebi mo se me ba na be bie wu. Ade na se minimo a na agiagu menuma se mani kasen kansa mikiteja mini ho a eja ko fie du obi ni ho a wotumi ma me sometimes me hu se mudi matem online the singers and the rappers combined now say the me my fans too high KT son in the building say yanko ye dwama sase papa so nti wani ntimi mbre me ma no te se kuma wonye boa wontimi sre me rasa de be ti akukumpo ye mo ka no ne anya ne busutwi poda ho enyu susan na obetene me ye ka wudi me chi an hu fa so wo ye be ma kampomi enka wo be hu ma sojafo Jose Morino mete me kase ko babo ma yesa yim tim me ka wan hu busafo da bo eka okay yan cancer Many don't know how to spit flows on the bass. The bemu penomo ke cassette or your wild. It be so, but it be some things you for add. Sense or your rasta man and kasa wo your bard. Who would mean? So what's the punch na say? Me kasa pi wo per rapper ma me quench naje. What's a Google hodl? Would do me defense naje. Hu nyina anti me release ya spam swati. E mo do. Eya mo spit fat. You just dey mess around. My you say pussy cat. Messing in my zone. So we come me pay the cat. Edeba Ahenkan 93.3 FM. It's too early. Also we are there. We don't even give you. Okay. Messing in my zone. Also we are there. Messing in my zone. So we try me pay we the cat. There be back on our car, you know. We cat here. We verse we cat. Also we are there. Spam. Okay, 80 CCA and best 20. Found I can win, Mamma. No, I see no. Okay. Yeah. Kobe Koyamano. Okay, it is a catch on any 2 hype KT and that's so a war if ye ha no more. And then matching if you other edition no say ana ye kono yes so ye ma wo mo the opportunity on na mate wo mo nka e bi kura na wonte nka da wo dan ha ono de wo ka se wonte nka na e bi afi no aba te wo betimi a wo dan ha na wonte nka kura da enti ene no ye ma no akwanya no na won so watimi ate nka ene da so wo fi ha no mo a ye no e bon enkomo one after the other wa ha no mo okay enti mo hwe na sa cheche no enyim free mu na fi ene nkonko wie ne ento aso ewo eha no mo okay enti some messages ya omode aba nyaba po ena wo ma fans wa hey nyaba po ye da se bebre okay eye kakra all right enti say ya wunya short shows bi bobo de oh yeah sure say ayana free shows na edoso nti aya wo ba for the years nti aya na apose kakra obi wo kra be ko say bia ko support bana
senya upe treatment ne fa no wenya ne sa nti no ene yenya bibo nya bibo but bibo. free ne doso nti ama so as nti am small posika se me bo free na e bia treatment na open yemfa ma no de and me sisi ya so de wo awonwum a wo bo yi asem a wo kekan ya no wo bebre but say den ya vim dey yeah sure but no so nche say wo bebre ni nti no but say e so na we you shows bi o ha e add numbers to wow social media pages no what I say your big shows bi o ha yem frɛ wo mpo ehun hia so wo betwen se yem frɛ wo asa wakɔ so what I say but show bi o ha yɛn ka say show bi nye show bi o ha uhia treatment asa wakɔ okay what I say sanity okay all right enti na no Eugene ni we no na wo so bi on and na only around na me wa around just say one or two be here. Okay Matthias here me bisa show money question me bisa wan kasan so enkrofo say Eugene moa anyumtofo e won potem ha wadwen kire wo ho ne say me de Eugene asem no e kan say last time e buy na omo ka ho asem sa na me ka say se na me kana wo artist na nkasa no wa ho bo na wa ye ne sen nkasa wa opem wa no so wa ho bo na wa ye ne sen so ati ase how many artists ana say ye omo free akemoda na ye de omo competition e wo outside ye benya gidi wo mu se we mu on be ya aye ni ye pa how many ati ase so obisa ho say what test ho ahe wanya du ahe o craft no wa build du ahe ana wo hia saa emboa no ati ase die bia o kasa ye de pa no ye de na kogina beat anase o de beat boy too much VGME so say on perform ya confidence are you perform no be nya perform ya na you get me into no o say o build wo ho answer what place am one because ni nyina say o be new craft no so craft ni do baby a e bia unhia so onumpo meboa okay what I say okay Matthias me da say me pa cha utie na o one or two words of encouragement be a person obeka kire 2 hype KT or ha 0201944485 and at 0554820910 ubetumi afra bem na nia wo ka kire no ebia na o advice ba ku bia no so wo de ma no ebeboa ne pa ya na nye emoa no aye kan emoa ne nyina nye sika advice a wo de ma nipa se utie no so so ofa etimi boa no nti so ubetumi de abasa 0201944485 and at 0554820910. Yeah, that me person because say on the part of Kwame Eugene helping artist no. Me for problem me ne Kwame boy say onye bibi emfa motivate yen. Motivation na make no. I say why ye bibi, why establish bibi say ade we mayama odan musicians. Emboa mu nyina as a policy ebeboa obia my studio ya asia kemodan artist amunya mo aninya amuni sika bia no betimi pass through sa studio hono mo akoye om 1212 ne atete so ama ho what ya say bibisa motivation sa bibisa na me ne Kwame wo say nka ome build this studio bi wa ha enye studio kra bibi to encourage young artists na wa ha because wa baha we hu se ne ahate what I say when who send ya ha niam bibi to encourage money there say sisi na nsen ma hu say ode say ne nana program bi aba mate say eno so beto ato aso menim say what ya ne nana program yes nana we say Thanksgiving say we bi oye oh we send every year bi a oye but say eno no so another opportunity e betimi yeah ben no enye nyina na enya sa chance because other for artists ni enko and how many years like how many times now or no once mama mfa afre for kakra too bad oh mama we gina so ache obetimi asan ba 0201944485 0554820910 the all work catch 2 hype KT obetumi akachire I think say udin na me the 2 hype KT no e ba to udin be akase free hello udin Ifebo chairman, Seda Don Chrono. Me pa choyinti o. Na men ka fra no pa. Our talent. Empa bo no se pani bia o wish ko bit my talent, on talent. Na da man so mi di. Na person busan se Kwame Eugene wa kon ho moa na wa moa na. Okay. Obeyi anu.
Yes, yeah, that's a papa. Okay, in Tina say, opening the honor so. The buy no also so will be sabit media about 0201944485 0554820910 2 hype KT and then we fear ham. I mean really some messages ya madara mama diaba. We see a friend on nyaba Paul see keep up the good work. Yeah that's Bobo Freeman for I like your swaggo. Na me ni swaggo ho. Me pacho udin we be ka say free. Oh, too bad. Obetimi assign abebium Amelvo Kenneth. It's a great show. I need a wife from you or Boba. Hey, you want some mutimi ensemo. Pedro, wow, so watching you live and clear inside Indianapolis, Kumasi, Kesbin Junction. Maybe a tunto we no or bo yabaso say keep up the good work here. That's Bebre. And Shama ba omo the politics no more ye. Ya mo watching us here on one till Monday near Shiani Air Politics 0201944485 0554820910. Na ugusu will make you point making ye. Then potting one hour kind of motivation now can one saying. Say I say a studio quantity didn't be able to beat me. 10 puna meka obeta siafa. Say me patch me bow. Me patch would never be free. I didn't want to Yenti your boss. KT is too much. The bumpire man said the old should be an Yangopon Cano. Shout out to Showboy. Right. Showboy. Oh, okay. One is Showboy, no. There be a manager. Okay. Manager is Showboy. Oh, okay. And I know what down for some you show because your show money now your Showboy. And the show guy so. Showboy there's so back up. Showboy back up. What the back up? Oh, okay. And I show money so. I see. And to make you point, you know. I say, we say Sakodi, so Kotema or foundation or okay. And Kofu free how I been power. If I told you, you can say free. Hello. Yes, sir. The great Oboba. Yes, boss. Yeah, Georgia. Yeah, baby, dear fan, making sure will be delayed the move. And I think not to an answer when I'm working. And to delay mu pepe into you. Kami be chire mu chire di mu me dey entertainment na de no aya de de ba me entertainment na de nyame live any ma entertainment for kwan na omumra why nti ho ne de nyame live me da se bebre me da se so wate ase nyame nhira wo a Georgia no ko be me wra ho yenso ye ni age wa ha no mu a yeah so ate ase okay enti kiti yantie o yamfa frefo bia bia ana na me ka se uko ya tema obidewo ni foundation wo ho o project bia waye ama young artists no obie rap university kra minim se wote ya na nkwala wo mo training omo so ate ase nti bibi what are the bibi sa ebe boa boys no ebe bring you nyina together no maye baako na se omani abre wo de omo ye ne ho ate ase because enyom to hia motivation pa ye hwe no kwame eni obi a wate wadanfo anim pa intinu so okase Charlie boys no omo maye ade we munyina monkoye se a omo beko ati ase ye bie studio me studio na make up because me both studio no so ati ase say ahasika sem no din ati ase nti say we studio bi wo ho a ya affordable a obia betimi akọ anytime a obe ya ho kakra bi di akọ a say ebeboa omunyina you get to na nkoye say kwame ne kra wanya hwe say no kra betimi agina ho ama say bibi ade we kra keke no ati ase ti bibi sa na yakase kwame abeboa no obi busa say wakọ ne ho ana kwame de bitimi kọ ne anytime ana emwa na ebia me hwehwe no enye se ne obi a hwehwe sa ze bia kwame ene ne nya nnwom onye si ati ase mimi ana mostly me kofo ne advice okay ati ase because on we right industry ni yeah okay we right industry ni onim niam bia wo se o ye ati ase oni baby a wo se touch na timi aboa
Okay. To me console sometimes or the mommy or mommy say futu no. Okay. Okay. I think say watch the mama yen na yati ase. All right. Enti minim your time na so ye call social media handles and any new project bi apese ye beka ho asem a your time aso yen o. Yeah, to hype KT on all social media platforms. To hype send you go to hype KT 2 and KT ni KYT. Yeah, now me say meka about a Komavu ni program no say oyama all artist. Bibi say na na meka say Kwame nye no. Organize a program ama football football match media players no any artist ni nyina match wo hono nyame watch na 1 pm we St Francis Park nyina ye be ko ho ye me strike gidi ntino obia amra ho na enye fe yeah ana me wo by 3 am ba be release after we I think say July we project am ba be and so. All right, we will try and arrange another interview now we do this again. Sure. Yeah, that's say your tune safra. Me so me that's say mo so man. Okay, I feel my Maakye boss.